the ama maka ne say wie de na menim say na me ya doma ya hia 21st September 2024 our Prempe Assembly Hall. So we ye dwuma bia so na afa mofra ho na pese wo ne die nkomo isa na say mofra ba be hia na wo fo so reba bi ndia fresh 020-911-9090 020-911-9090 ne ye ne woni nkomo na menim say ebeye mfasode ama kai na hu say Akoma 87.9 FM yesi wo da ye Akoma so Jumadia we dia yatena se ya na omanfo nyina agichi na wo mo achi mo mafidie no ade ato etie esanse ye die no ha ne ye ka no kore no ne papa no ne senti ye da mo ase se mo age yen atomu na mo ne yen esom na mo ka yen ho akosi se no miensa ebebo na ya sori Jumadie no eso ye da mo nyina ase ene awie yi emamo aha esanso emamo akwaba ene ye September bosome ne de to so eduba ko wo afimpino ene aduonu enan no emu ene eye wukuada na awie ma me ne won chaade bi yenhwe na yenhye ye hunkran ketua bi sima ba akopɛ na yenko yenim wo say if you can change your mind you can change your life so se wo betimi asesa wadwen wutirimu po bi e wo wutirimu a wo betimi asesa wabrabo ye kan ye wie sey ebia na adwen bi hye wutirimu sa adwen ne nya adwen pa na esanse nya adwen pa ne hye wutirimu ntino e ma wo entimi nkonkon kan na watimi abobra no yie se de se na fata ne senti awie me ka kirewo se sesa adwen no hye wutirimu no se de be ya wo betimi asesa wabrabo mi awie mi di Jumadie ho chia mi din Akua Ofosuhemaa Boateng ofra mi AWURAA mejo so betina mu e dia ma mi ankasa me sister pani Beatrice Spio Gabra aka Auntie B mama baby awo bi awie ye ma wa ha ye se de wo ye bi anyankropon twedi ampon wonto ni nhira bosio no emfa enguso mankunimdie emra na ena awie de ye nchele ho se de ye nyina ye nim no nyankropon ye adom a 21st September memenda ebeyi ne na wotwe Jumadie chenchirenche Jumadie atia pakam Jumadie kasie bi eda yanim na sade asanteman moda yakoma so na munkonya ye hone yeso ye nkonya mo hono ye to nsa de aframo se awofoi momfa mo mani nyina emra momfa mo mane mra ne mu aye de ene se ye kwohwe enkwada no apomuden ho nsem ede amomo empempini ya na awofo ne yankasa ye de ne hia ye enkoda ne yenhye danfo mo ho ye be fo mo ho a gese yade no Akoma to emu aye den na ne wo tie memamro bi kura na memani ho na afeitim keja wa hwere wo de hye ne senti ne yese fo mo nyina bra efiti akoda ya wo ne nne edi kosi mfishi adunum ene ye di se Jumadie hwenkwen ede amomo na nyankropon ya ye yadom ye ne konfa noche aban ayaresabia no ena afei Pediatric Society of Ghana Ashanti branch ena kabomu edi se Jumadie kase we ne senti for mo brai na ye nhwe mo apomuden ho nsem general health checkup bekoso ye be hwe mo minim ye be hwe mo asum ye be hwe mo hwinim ye be sanso ahwe mo ani na ye hwe de eha mo empo dia wase ya ma na dro ho ne be ma na dro dia wase ya ma won kyerɛkyerɛ be ma won kyerɛkyerɛ eno achi psychiatric examination ebekoso akoda bi wan ma ne so ohye me ma me besi me ba we de na ni so ohye o na ni so ohye ya teka mu kura no akoto obi wake obi kuta na ade kura no wotene ne nsa no okohwim wa hwe ya na kyesanya ni so ohye kwawo ebi ana sabi adwene ne ho ya aka enti fa mu nyina bra na ye nhwensiesie ne kama pa emfa emamo apomuden wo hoi eyenkwa bamba atrema eyesen ayaresa bokitima ne senti ye ka ni sei no ye free no fa ne bra na won so ebeje wo chefa
ewo mu dwumadie Shunquin KMFo aso yasen Live Long Nutrition and Diet Clinic for aso yasen Saint Benjuary for nso aso yasen na yentoa ema ne nwa ebeba so nyame yadom a eye 21st said maka no Prempa Assembly Hall anapa na wotwe na ya hyase wo pese wo ba dwumadie no ase ebe mount wo stand wo bra wo ye dwumakuo ebebo wo niema ho dawuro anaso pese wo chinchiremu bia wo de makan eho a frempanyifo e wo 0209 0209 119090 na esan se dwumadie we eye dwumadie Shonko da yakoma so enti no ye mpanyifo akasa e de afa ho Dr. Ni Mapa a wona ne dom eji twi abepie mu da no abehwe nkoda na pamude ho nsem amaye no ye ne no atwetwe nkomo sanso na ye general manager nso Owura Ransford Asare ye ne no so atwetwe nkomo na ye nkɔ ne yentie nsem ahodo a empanyifo yi ka na timi ahye wo nkran ama wodo ba no abanyame yadma me de di anim yi na woche. Hello, me dinde Dr. Lydia Kesuwajan Kesi. Me a pediatrician at Confanoto Teaching Hospital. On the 21st of September 2024, Yatosa Efre awufo nyina say omfa woma Embra Prempe Assembly Hall na ye healthy child fair Akoma FM and Pediatric Society of Ghana Ashanti branch to medie sonko a ye di egu akwam ama emmofra saada no obahwa enkwada no omani beje was so many agents so no na ye hwe omo apomuden omani omaso eni se bi akwada no so ye kekaka na so ba bi won ho efa adwemu yare so so a so ho so a saada no ye behwe Akoma FM moda yakoma so Akoma FM 87.9 Kumasi. Hello, me dinde Dr. Lydia Kesuwa. Ebisa for meaning komo kakramfa eye Akoma 87.9 FM Healthy Child Fair Erebasono. Akoma 87.9 FM any Pediatric Society of Ghana Kumasi branch and the Confanote Teaching Hospital. Ye did you maybe reba that to the day Healthy Child Fair, but I need say I am paying near who sounds an abo fry, yet Maquire Sabia need be no one who said 100 door no answer. I send ya on Tiapo be nemo ye who said mo friend be Brian Cassanso or one Tiapon so I had not a shady pedianim. And until any I send me and Duma 21st September 2024 ya a war a Prempe Assembly Hall. Yen na Yarishia, Namu Free Piera or Yabofra, what the number ho. Ya wa doctor for kukuda ma worba be hwe won fi yare bia e kamofra ene nia ampo wa twenimpo ma so ya no nyina ya be hwe na edru bia nso a eye no ya de ama eye awofo no won ehu akwan a wo befa so e de ama mofra no ebiom eba enua nso a wodi ni ade e hu hia sabofra no be hu aduan a wo hia na watumi enyim fewso na wo owofo no ankasa nso no wo koma ato ye menunti na me yadoma 21st September e wo Prempe Assembly Hall share Kumasi ha ya na ye ne mofra ne nyina yemfa ayarehwe emfa emre sanso na awofo ne nso no yenya omu nya ye ne se wudu ho no ma yare ahoro bia tan so ha mpanimfo no ne so benya kwanya na yahwo na bibia etumi akonkan e de ama maka ne se wie nde na menim se na me yadoma yarehia 21st September 2024 e wo Prempe Assembly Hall. So we ye dwume bia so na afa mofra ho na pese wo ne edi nkomo isa na se mofra ba be hia na wo fo so reba bi ndia fresh 02091199090 02091199090 ne ye ne woni nkomo na minim se ebeye mfasode ama kai na hu se Akoma 87.9 FM yesi wo da yen Akoma so Akoma FM 87.9 Kumasi. Kai, na hu say Akoma 87.9 FM. Yesi, wo da yen Akoma. Samo atweyama yakotie asem shonkunwe ede aba yesi asempa wo hoi etia yentoa so ma ne nwa tententin bia nyankropon ya adom a 21st September shia yen ewo Prempe Assembly Hall anapa na nwotwe na yendi dwumadie no ema no enyefe eya pomode wonsem na ye kanti ya bra na wo ma no so emenya mu echefa ebusuafo beye bosome echi kakrani ye kan sembe brenu a wo fi ase na ba ku bi de ye taika pa ya pomode wonsem na ni nyina ne se akoda ketua bi e friend se Mohib wanya hole in heart na ye de to manim esremo se monye yadom na monye ye moa
nyankropon twedi ampon adaroma ne se de musi do ye ne yeso ye do mo na mo da yakoma so nti no moje your feso mutie ye na maje moye papa ne se nti ye wie ye ne ye mpanyifo nyina ye se ye da mo ase twedi ampon nyankropon won hyira mo na babia mu yi free ye bia no won hyam wanamu no wonya ne moho emfa emamo na yegusuwa ye gigiska no se de da mo de ba no yesre mo mongusuwa amfamra sika no ye pe no eso pa sika ne so surgery no India ton ye kwaye no ne se nti wo de flight krampo yeseye wahu yesre mo wate se de mugusuwa mo ye maye no eso ye ni dodo ne se nti yese mungusuwa amfamra na yankeka ni nyina mom na yemfama Aisha na wonfa kwahwe ne ba Muhib na pomuden wonsem emfa enka na surgery no so entimi enkoso kama pa na enra edibesi enanopai adofo bi ayeyemwa yebepese yebeda omwadi na yado mwase ewo kwan sonkoso John Kingsley Ade Rahel Nyame Ejei Edna Otu Regna Lotbrook Afe Mustafa Musta Osei Bonsu Evans Elizabeth Mensa Beatrice Tewia Ebitel upon Idiusu Seidu, Loveless, Dedumi, Safia Alhassa, Salamatu Saka, Enoch Ba, Yahaya Abubakar, Gifty Otain, Lista Boatma Amponsa, Anthony Echampon, Julita Mensa, Anthony Eglo, Collins Kwansa, Memuna Bukari, Enafe Liberty Afo. We money adofo a efiti nra besi sabre wo mo so edu o mo kakrawa ede aba ebusuafo eguso aye ajeje ne senti wo wataku wo sempo awo dama ye besrew se fadom ye na yemfa enje akoda Muhib ne nkwa emfa ensiwo wo pese wo sende kakra bi maye ne a wo betimi dia fa number yi so 0530 0530 507 845 0530 507-849. Edi ebeba no eye James Agblevo Akoma FM. James Agblevo Akoma FM. Number no eye 0530 0530 507 849 849. Mwadaro maketu ebiensa kase ebia so endorso yesre mo se de maye ye mo afri day one no monkwasoa enye yemwa na de mo ye nyina no eso ye ni yesi twedi ampo nyankropon onhyira mo na wanyama akoma so ade nyina emfa emamo ye ka kire mo enra ene enano juada se ye bepese this week ya ye be presentation kakra ye nya no e de ama Aisha no mo dia start process no na nyankropon adomo de Aisha ene Muhib abeka yensa awie ne senti yenkwa Aisha nchen na yenhwe ne enye presentation no emfa emano Aisha ma hen net say e da nyankopon ase ama woni so kakra wai na se Muhib no what to say I complain de bia humi yasema o complaini se ne he o se ya o da sore o se man humi ni menye ni oh humi na se mo ni da so se edidie mu de bibia ye kam otimi didi otimi didi ne problem aye humi ana ontimi nante nko long journey sa okoni ha no wabre aha na omu di agro so a wote ho no no wo hwe de ekoso otimi se ne ontimi nko school kura okọ school no okọ agi se wo fa ne shirt na wo de ne bag ekuta ti wo de ne kosi class 1 ma opon a like ye kira de ye ma breaker aha emfa wo won sanko ho aha eye se wo de ne ko school no a ye ma breaker wontimi ni agro ni bi o di agro ba ya no wote ho no ti say ya ma break anko de hurihuri wo turu mi ka kwaba ne ade no Muhib ntimi nya bi oti wonum no wo hwe de ekoso se ball si wo mo ball no mbo bi bonso oti wo no wo hwe de ekoso eyasemo nyankopon adom yenya kakra ne senti ne ye ne empanyimfo aya adwenkro se ye be presentation no e de amawo na ya hwe the way forward yemfa we start process no yegusu aya jeje nyankopon ya adoma na de adofo de beba no so ebehu de yebeye e de afa ho ne senti yense bre ye nchele ho no manager beba na ya presentation no e de amawo na bibia so aye kama pa nti
ebusiafo ye be ye presentation no de ama Aisha wono na ne ba eni Muhib no akoda no wanya holding heart no aha wono na sem na enawie ye kan ne senti ebraso se ne de twedi amponyankropon enam adofo moso de dum ye si yemfa endum Muhib no ye down adi de ekire mo na bibia so etimi kon kan ti manager wa ha we de mama manager Michael mesere mo hwe na monyama no na obekasa okay yo ti manager be presentation no no akasa nti de adu de meje mu ama general manager na want to aso yo era ya beda sibebre akoma sani amunim de dawo no akoma mu nsem otai sie ngemi so se ye bebo afoforo obi biara ma ne da ne so no edim se wo seketwe bia nsa enti no gina ya hoden so ne ya yebetumi na ye de aboya breni dui no ye ne adofo kasai won ani ye hwamo won aboya yen na sika ne nso reche no na yare ne nso gusu wo ho enti ya ye se adofo boya won aboya ne sika ne bebia ye du no ye bema eye ye maame na wode afi ayarehwe na se na mom botai ne se ye mfa sika ne nhye ne nsem sika no ye account ewa abofra ne din ma ye dere tum na a doctor fo ese se wo hwe na yare no wo fiase no oho na sika ne befi na akọwọ nchen okay yare kan sa sede ebe ya obi nka se o ya de sika ne hye mama nsema ebia na odi akwaya de foforo da bi ya redi achia kosi se botanti a sika ne bai no ebe koso sa ede ama ya mama nti na awie me ne accountant ye begina media general yen management esco mpanyefo nyina na mu efe usensang eba kuma asenso Akoma FM management and staff na nititru Akoma mu nsem crew ni nyina na mu na ya presented 36 Ghana cedis 36,000 Ghana cedis ede ama eye ye ma menese mia yensa aka ana yedere mawi nia ebedi achi beba nso no ya besan aba ha biom na ya sang de nyina ade abeka ho ade ama nti wei na Akoma mu nsem nyina yedere ma okay nti presentation na eguso no nti wo eye onua TV so a ohu se ye ne fefefe ede amamu accountant na gina minifa so yi manager so enie Aisha ene ne ba Muhib ena producer champion producer papa na Nabila Kantanka egusi apanyi wafa wono so ene gina mu no nti ya ma no ayefe 36,000 Ghana cedis ena emprempre ya ye de ato account nim se Aisha 150 process no na bibia e wose wo moye nanimanimu ye bia no wo monye na yegusu aye nim se adofo atiefo anyankropon ahira mo de kakran no bepsa ba na ya boaboa no sa de ama Aisha ama no de akowie mu na India no wo mo atimi atu akwantuo no na mo atimi akoye surgery no e de ama Muhib ne sent presentation no e na ya ne kama pa enti Aisha wadaroma ya dani mu ama wo no ensan bai e na wo kache etiefo ene ahwefo ene Akoma FM management yo adofo no ne etiefo ma wone so kakra adofo ne etiefo ene adwuma wura ene staff so mo wo han mo ye adwuma nyina do bibia se me dagana mayase Akoma FM mo ye obi a mo ye mo kire wodo ba cho mi twi no ai mo kire wodo manimu so te Yankopon wonto adwuma no enko akirikirigi na ewekese wo mia Yankopon ma mo nko ahoden wo onye musuo ni asan bia mfirim ema adwuma no nye kese obi bia oyi kituo kese o mi nkase esua because nkakran na ne yekoye ni mesremu a adofo no sika na omo je ne eso se nyemu a me ba no ne nkwa entimi ensipi ti mesremu gusu mesremu de mo aya ma me mani so na mesremu mboa na enwie peye na da chi bi na akwala na yetimi koye surgery ne ba se de ya ba ha no pepepe ye be san de na ba ama mo hu de akwa kosi
okay pacho medamo ase meda obi bia ase Ghana mai mo kire do ma kire se mo yo do nti mesrɛ mo a mo papa mani so enye de emma mesrɛ mo pancho medamo ase yenso ye da ase papa enti abusia for presentation no na ya no Aisha Muhib ne maame na mote ne nka no ne senti Aisha betna se na ai ana producer ne na wi ho say ya ne Aisha wi aha nti ya ne Aisha manager so wadaroma ya da wase ya ne wawi accountant nyame hira ya ne wawi ana na bilance ya ne wawi nti wadaroma munyina nche na oze yes me fan code currency yes me fan code currency enti 36,000 Ghana cedis na yetiti scano 360 million and asabre de adanimu e de ama Aisha say one fan starting process no emfama ne ba no ne santi yeguso eye Akoma mu ensem on Akoma 87.9 live on Onua TV enso ewo enkrampupuni mantemo Facebook nso ye stream live ye damu ewo ho no ma no so betimi ahwe ewo ho eye Akoma 87.9 FM on Facebook Akoma 87.9 FM on Facebook sanso na YouTube no so eye Akoma 87.9 FM na TikTok nso eye Akoma 879 FM Akoma 879 FM ubetimi ahwe ni nyina so ewo ho na adwumadie no yatoa so de afiro ya ne na edie ne senti aya no wahwe comment like na share ma foforo so enya bi enhwe mem wadwuma ya wiei esan se twere no aka se ense enya adwuma na nidi saa so na wuni adwuma ya bonsan beba opa ne senti se wo ye adwuma na wanya 2 years qualification wo mu adwuma no eye se 3D signage makers for metal fabricators for print operators for graphic designers for makonya no abai makonya na abai akonya na ba mamo se mo beba abai adwuma no na yatwia mo kabotwo amamo so manya bi de abo mo hobra na wose anu achi yanka nche wose se unya adwuma yi mu ntete na ebia ye ka ne se opese wusua bia wose woju bibi ketuwa bi ebo ne swa kete se de be ya wo so oho be han wo na watimi anya asumdwe de age entete wo adwuma ni mu enti se wani je ho se obesua adwuma no ana so beba be ya adwuma ya ye ka ho asem ya na wafre empanyimfo e was 0247 013 561 0247 013 561 na wonu mo entwetwe nkomo na bibia nkwankan 3p garlic mixture ene awia ipebinu me na enyi unyalo nyina mfiri wo nyalo bi te se eye akomayade mojabroso oba wokọ afikyira wontimi mbo wonsa yie no waduro mapa enie pebinom na bibia nkoye we eye garlic enu ankasa na ye chi mu nuanu nuro no ede aye ye mfrɛ mu enti unya binum a ebebo apapapa na ede wakagina mu ebetu nyalo nyina ase ede amaw enye na ewo pharmacy chemical any herbal shops ahodo enyina emu na adodo mu de monkoda ne herbal misty herbal colinac herbal apidank herbal any me ayahodo a ekeka ho frɛ eye Piwak natural health services for ewo 0248 928 824 and 0201 000 021 from normal angel so entempa na eje 3p garlic mixture ibi enom na bibia so enko yie tete natural spices abedwa mai so no ne omanfo nyina so ahwe na wamo age atumu ede stamp no watim so say pine se eno ene papa no de amanse age atumu ne nie we natural spices yemfrɛ mu we enye ayi enuro bi asam kala sem bia ni dabi umedi emenya hypertension emenya mojabroso ne ma basa bia yade dededen nso huhu sa umenya sa nyalewa ni bi ewo abrabo mana se onipadua no emu tete natural spices ne ne omafo nyina ede eye omadua ne nti wotu wo twende yi choba operators yi restaurants fo mobrenie monje na monfa enkomo fiefie mu nso nka ho enkoye nuane ahodo emma entim wanim eni mu akagina mu enema ne kura mu ni maduane no ano esan tete natural spices nti wo maduane ayede na wose yanka nkyero se enei wo mu akasa atena se ena wo de yankasa ya niema pa de yankasa ya duane natural ones no ebi te se enketenkete akekaduro rosemary garlic jene
bay leaves ne dia nutmeg eno na maye ne powder ena mo dia frafra ayesa spices we nti wunya bia ebeboa papa ye wono beef seasoning ye wono chicken seasoning ena afa ye wono stew seasoning jollof nso dia wo ho ena afa ye wono curry powder so a obetimi ede aye wabomom from panyifo ne tu no duduo mu e wo 0245 580 957 0245 580 957 Power Specialist Herbal Hospital. Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Akosia Dua Yana Kacha na Medewa Dream. Was a brain one sawanya wamao. Appetite so A B C D ni nyina no aduro e wo ho. Afa siatica yade no. Yade no wa kire wo na wo to asintini e twumi no. Waduro ni anasa wa yare sabia ene Dr. Akosia Dua ya ho. Power Specialist na me kanfo e de ama wo. Udo mpe ho akafa kọ na wankansie ni emfa ema ho. Kumasi for ebekọ fe yase Lake Bosomtwe Kwantempon ne so Jasbo filling station enhwe ni mu pe sanso na nkranfo so ebekọ kwabenya poku ase ACP main road ehwanom na abehu omo tapra de monko anaji estate anaji eme primary school no enhwe ni mu anase enhwe animu hwe epe na ubehu omo na wode nu pa bia eye dua ya heba melamix eno eboa na atu malaria fever se ohona mo ya wo ya no waduro ni Herbatin herbal mixture and any powder. Eboa na boost immune system no ede amount. Jiri kajiri herbal mixture. Eno ye meme droma pa. Say dem abon in prince. Ano pesa obema no. Aha, ujina wo na so. Say bema na ye ma mo piao. Na naji utua. Wadro no. Afa kofke. Wa bo wa man wasi mu. Wa bo wa ma won fi nyina ya wo ya. Wa bo wa ma tese bo wa no afa de se bi wo jonso wo ho no. Wadro eye kofke. Jibi no me na entu wani nyina se emfa emaum. Edua ya herbal tonic. Wanu mu ato wontimi ni di. Wudidi a wonti aduane de. Ese kire de wanu mu kura asa wo wikuni. Wasebra na omo wadupa enom. Na ko eye misty herbal imbrom apidank herbal imrom Freddy Mens wo keo Danny herbal shop ewo mrom Kolinak ewo Ashtown Fred Dr. Akosia Dua ya ewo 0244 544 422 ana 0200 383 831 WhatsApp line no 0555 797 878 ebusia for yen hyasie emfama mo na first case in what na say yenko na yen hyasie awie ya tentam so hyehye emfa emamo na yenko yanim yenko yanim okay yo mate yes yenko powerful homla enti yenko powerful hon aba yekoba na seja ne so saa no a na ye de akọ case ne so ne say anti doctor ma hen apom to say yesu adro me ho ye pa me ho ye awie yi meni madrofo ne matiefo ya yekrado ma yapomuden ho nsem papa on shira on so me ase se wode yankwa ache yen ene na ne eyawo ya na se eyawo anipadua no etie ne de odofo o frɛ 0244 5444 22 0244 5444 22 0200 38 31 0200 38 31 or WhatsApp yeah 0555 79 sorry 0555 79 78 or for WhatsApp no Mrs. Ubiem 0555 79 78 eno okwankyere for pa obedi wanim ede wakodu Power Specialist Herbal Hospital ya so ye na also woni Dr. Akosia Aduaya akobom mpunimpu na oyawa nipadua no etie abenisia nipadua no edie no ono na betimi aso ano ede amawo odofo ene yedidie mu enye eya no kwasem se poison ahodo mercury ahodo a ese yensuo ne yensase no eno ana ama yedidie ho nsem akoto aye bibia ewo ho na me kanfo ede amawo se ene
wuti o han obi dan compound house na wotie yesi ne yenye backyard cropping na say gardener obeye den na waye bi eti adidie ni onom ho akwankyere no ekoso ewo Power Specialist Herbal Hospital se ofre doctor ana udwani ekire ewo Kumasi Feyase Jasbro filling station opposite ho a okwa gwakoto Dr. Akosua Aduaya ewo ho enkran eye kwabenya ACP road eho nso ewo ho Power bus stop wisi ho a yaso ya ene ho omo takrade no ebeko Anaji Estate na apomuden ho nsempa adidie ni onomu akwankyere papa ebeboa na wapomden atimi SCP asita na wo so watena asase so adu nkwa amen no odofo onsa ebeka ne befua ewo yaso ye ho no pay awie ye baaya yasem ne se wapomden ti ana ye nam se ye de ensempa ne dwumapa ye di ewo Power Specialist Herbal Hospital ye de bedan wo na osu unyamugidie tu ho anamon na eho ana abinisi a wudie no oyawo na onammu no odofo ho ebetimi ato na waje ho krakra hepatitis na menua ba ikan dwumadi a Power Specialist Herbal Hospital yedie na yajimu abasobo no kwasem se enei obrebo no ohaw eba ho a apinisia pi na ye nipadua no edie ama wosu nipadua na na se onipa no wosu utwa ho adwadwo eti obehwe na infections ahodo abetake breboi embasa brebo no ehonhono mese etoda ne mpompokura si nipadua nani a ya na yawo no etesen na obrebo ahono ewo nipadua no ma untimi enka no faduro bia enka apinisi a obetie ni bi ne se wakire bramo ya na etutu ya na honam duanum edwaw mepa acho ubonsa oyefunu na yekutu bibi timi be hya wo mfe ne mfe na ne nam oyam num oje wo ho a enye woda enye yie enam so udidi kura duan no enye wo de na yiwakọ no ti kwa wo yam a na ne nyina atimi asan aba abonten hweweyo wo hawe ti se yie enam so ama wani nyina no aye yellow obi hia wo so wo join this ampa join this betene no ho agem na so okoto join this aduro no mu a enye no nko ane ohaw ne nti no wote se wato ebo abo osono ataso ahia specialist ya obeboa na watimi adi ensam we nyina ano ede amawo na no ene Dr. Akosua Aduaya Power Specialist Herbal Hospital eho ana wokọ a mesi brebo mu nsam sa mu nsam ene internal organs na ohaw aba ho ebra nipadua no ne ensese ekom akomu no obedi ho dwuma nyina no na ode aboa ama ho so atimi ato krakra na se okase ye no onse ode no ote so obre onante kakra emfifire eto wa so nya adwumaden bia enkane so ye ka se wa ye kase ana mu ayedui na enye saa na tie we kire se bibi akoso abroso ewo nipadua no ma eno eye srade na srade abroso ewo nipadua no mu saa kanye bone fi se ye hia bi se ye de be ye dwuma ewo nipadua no masiesie nipadua no amaka okase a wa ye no atimi SCP na sita na ade shatade a afataw na so edi ye kohwe mu no ye wo se srade no atetale brebo no ho a dwumadi a wo se ka brebo no de srade ni die no enkoso saa ewo nipadua no eno na ye friend se fatty liver me pa acho ebasa na utodu hunu bia enom a enya de se etimi eboa frisaduro na wonom no ekogu srade no so enka brebo na yimu yare e de apie eno na ye kanfo e de ama se ebasa ohia specialist na eno ene Power Specialist Herbal Hospital doctor ne ye Dr. Akosua Aduaya ye nimni fretete na waye bebre ama dodo no so edi ho adanse aduru so sa wo so beko na apomden sempa ye kan wakonya emu chefa fatiliba eba wo so a odofo yawa utin wo nipadua no no ebi ni se etoda obonse nipadua no ho dwaw etoda na hohene abegya wo so enya hohene se titimami ni bio wodi ane de ye de afen etoda obi de praye wodi dwi ne honam dua no ani ebasa o hye honam dua no ani ya etina ma honam dua no wo skin no aye bibi basa bibi ya chese odwene ho kra wonti ase so na nye saa na wotie me pa cho eye Power Specialist Herbal Hospital ana me kanfo ede ama awie se obegye de atu anamon na wo so akwa obeka ya dance difo pempem a enei omo wiase afa na nyina no na ofre 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 0555 0555 79 79 78 78 78 78 no no ye WhatsApp baby a wo bia no ye voice note kakra na odi asend ye opekura ni doctor enye video call obetuma hunfunsu obi na wada na di akiro enam so ma wo ba watimi ahwe atu oyare wanyina ase e de amount na nsa dwonsom haw e ya yare a e tete emema pa ye te koba se o prostate no wo haw e ba ho ni nyina ye kan e ye infections ye bia
infections ne timi dokro be ma bo se be hya se ne nsa bi ebegu be ma no ho eba ne kɔ sese odwonso a ne su fitaa bi eba wan pa muwa edidimu a ama obema no fon na efon afei ompaso agudie kura no enya de se ekoyie oba ne se enye ne hia ni a na ye no korɛ ne hia ne se obedwane atoa power specialist herbal hospital Dr. Akosua Duaya wono ene wo anuye no ede mawo wanye ne sa na abu nua gu wasum emo no bedidi mu akodidi prostate glands num ebema na honhon aye kese na no ne basa na adwonso ho nsem no aye ohaw ede amawo ama mebira gisa wo kyem na wadwonso ebasa nso a ede haw ene bebre obeto mre bi no na gisa ye de rubber ekoto obema num na basa nso dia na sememasem na no ana wafiri mu a enesa ebasa emfa ni kasem emfa emre meka ye kura no wa oyama hwebise sei oba na hyase a obubu anichie eye power specialist herbal hospital eho ana ye kamfo amawo oba onhwe na nsen usunsuo bi a egugu se ye yellow se ye brown wa untimi hu ba eyi nka wa wotewa anya de se ohumpo etimi ekame wo ho enam so amotenka atekɔ enam so onsabuo nya de se esisusu yie eba na anu na nsa na atwa wodi ano kwa moja na eba no unhu sane etie enso kane na nkente saa me pawcho eye power specialist herbal hospital oso ya hwe ha na wampe eho asem ani me pawcho didimu a ebetimi atwa wawo na awe nso na wapɛ bia cha unyei oha we nyina betimi afiri hɔ a giso ode kodan Dr. Akosua Aduaya ono ne betimi aboaw na ni nyina enso etutwa me se awo no ebetimi aba ebra o hye bema no mu na wama ne kwamo no etimi anyini na akɔ nanim na ode ba wo ba no ho abra o haw ni nyina infections na free hɔ a oso obetimi anya awo ni bi ene wani ene hawa me se eye power specialist herbal hospital ɛhɔ ana ne oba ne asoso ne nsa nani no afra ne sa abusuampo nim sa didaso asa nanka gidie anasa arehyem bia eni hɔ no oba ebenya na hotɔ ne nne ɔno so edi adanse eti ene baabi a wodie no aduru biara sane wani no aye biara no me se fa bedan power specialist herbal hospital na hɔ ana adanse wa wo so obetimi enya bi adie me pa acho me kan for dia master kompo hawa eye power specialist herbal hospital ɛhɔ ne betimi aboaw na wo so atimi afiri hɔ infections ana kofa we nyina ede ba eti infections free hɔ a me si nipadua no bɛde ne ho na ebetimi agina brane ama bra nyina no yarewa ye keka kan untimi enya ɛho bi emma onipadua nom ne nyina ne se obedwane atwa specialist ewo power specialist herbal hospital Dr. Akosua Aduaya na ono ana ebetimi aboaw eye hospital apomden ayar sabia prekope eti yarewa bebre ana yesa ewa asoye ho aha ya na emredi so a ya moso a eno nkyerɛ sɛ oyare no yensa yarewa pi sɛ ekokora meda no fuo mu yarewa bebrebe dompemu de wɔyɛ wa wuti ne usisi mu ya wo biare wɔ nipadua no Dr. Akosua Aduaya ono ene wo ɛho anoye ede maw eti awia a wotimi kan frɛ 0244 54 22 0200 38 31 yan WhatsApp 0555 79 78 me pa cho yenru ahodo no ewo edwa so okọ herbal shops pharmacies ahodo ni nyina na eyade se obetimi enya bi ato eye Herbatin herbal mixture ene immune system no atoba ha eti na yare bia etwamu a na abeja awoso no bra na ye boost ne ma ye support ne ma ebra o top Herbatin herbal mixture na oso wanonom na aboama nkwamo woni paduanum no atimi asore agina brane ako edi yarewa eso enkunim mepacho obowa na onfe ne wonfe obowa na wakomete obitimi bo na odwonso ne ho a odofo mese eye cough care herbal mixture adua ya de no eno ana ebeboa na wanya mala mesni bi so anom atutu malaria yare no ase jiriga jirisa ne na menua ba ne ka no eye ememadura eboa na oso agina se bema 0244 54 22 0200 38 31 WhatsApp 0555 79 78 order for your brand no ayabre eti hye numbers ne nso ne frɛ na ebra ya so ye na me se ho anapomden tumi no ewa ye behwew ama ho atimi atɔ Dr. Medase papa abusuafo ye ne power specialist herbal hospital Dr. Akosua Aduaya na kache ne ekodi enkomoyi eba yeyi na ye hye dwumadie no ase na sempo no case
no na senti case no na se mame na ye mo ne tentem na yenko yanim ne senti what na se e dia maye na ya hwe na yenko Lizzy tomato mix edwa so enei tomato eye paste wa bonten no edoso papa edoso o dia ya fremu kala obi be se we de ya hye ne sudi obi so ani tuntum wo de ya aduane kura mpo asabi na ase wa aduane na enei dia ba omanfo atu aguso ewo adwaman so no eye Lizzy tomato mix wo de ure fia wo so to anti Lizzy omo be yi ama wo so wo to anti Lizzy anti Lizzy tomato mix no a wo ka pe omo be yi ama wo e wo ba bia wo bia wa adwaman so no wo de okwa wo se Lizzy eno ne de nipadin atoso no enti wo kwa wo so pe Lizzy tomato mix na wo de akoye waduane se ya abomu na wo ye se ya nkwan na wo ye jollof bi na wo ya se be wie peye na ye de na ye kama ama ye dia kanfo atafre ye nsaba wabaso dia agese wo de Lizzy tomato mix ena ye sa aduane ne senti wase yanka nkyerɛw se wo de yankasa fresh local tomatoes no we yakoma dan de ani bia aha eno ne ye dia ye Lizzy tomato mix oh de papa na wase kala nim preservatives bia so nim ne senti wo kwa adwaman so a aya pedi amansan age atomo no eno ene Lizzy tomato mix na fa beye waduane wase adwamfo ma monto na monton esanse emfaso obotwo ene woso restaurant operators monso munyi bi mfanya aduane na chobo operators nso nyi bi wa woto aduane bia a obehia ten tomato na se tomato paste dia ye waduane no eye Lizzy na mekanfo ede amawo enye na ewo adwaso bebia frempanyinfo ewo 0240 949 091 0240949091 mahwawo na bedru papa me pacho ma he kwadaro ma yalwa kasa kese ma wo me pacho apom te sei e da Yesu ase ora ma he apom e da Yesu ase ejam pacho awia bobo udin ene bia ofri bai medindi nanaje Chuma force. Okay. Ora so bebo ne din ni waka bia ofri bai. Mama shasi enfri me papa wo. Daddy, awia wo nante se. Awia nante se nyina ne se. Yo ofusase bi okofiku. Fun ase. Okay. Ya ofusase no. Ofusase no. Obi don shase na mo obi. A o ma hiase o mu ye adwuma wo so. Okay. Mi wa so no. Asase no ho asem no o manhia. O hene edi kraba se mo bia insi asase no kokko ye adwuma. Kuji se obeka asem na wi. Na nkrofo bi eton asase na mankrofo. A se akoba se yesu e ka se emprimo munya. Na se okko ho a wa hwe ya na de basa ba mo ni bia bi ko akoto na bia kopra. Eni ade a ekiri adwe se o hene asem so de ka eye entam o ka se menye na o ya watu ne ntam ti hu de ntia o hena ka se ye mo bi anye a o di ho krata kra ba a o ya be ya dance do fun ase se di ko ase mo bi ase asase ko si o be ka se na wie na won ka se mi wie ye ne se ko fo gusu a ye adwuma se si a mi no ka se ko be kokra go fo ye adwuma so na ade ha ya dwi ye fudie nyinara se anka ni mewo so edue nyinara no o mo dwini nyinara to ogu so omu ye adwuma so be na so hena ka se bi esi so ntino ye mpese be ko se ko foto ko aba ero se ade ha ye pass ye ka se ye trazo so a ye be ya we no mo to ni nyina na ke hu se Ghana me na santimem hanom no se odi ya asase so a na se ye to asase na o hena wo to no at least wo udidi so de de se ye hwom na se ba kwa na miru na ye odi a o hena yi ma o ma ye bibia bankofo to asase ni nyina che se ye de didi so akura no ebusuan bie ni hono a onya asase ba kura se asase half pot kura there's a human e ko se buo okay e yasisie ye tiase de se be dam na muso muke mai na nipa na oto asase no a o oto asase no tumi a o de to asase no o me kam yenti se ho na me ntu so oto asase o bra onye ohene onye obrempo onye man hene na wa odi Akoma mu tumi so beton o memu a
utu fo nko na wasase ona sase nyina ye ndia na dia sase ne ye ndia ne se muntwintwe so na menhwe asase na nananmo epre ho no ye hwe de ndia ne fama no okay ye mpre utu fo kakra yintie ye jaka se beton sase ne beton sase ya dia echi mi ko fo adwen okay ora sasam kro ya na kwaku wonso wo de baye sam okay wonso wo de ne sei asem kro ya na asase na fa baabi twen asase na dadi wo de enko nyina de we koku ye bofas oh okay na che say ya busuya asase koku ye bofas okay kwaku to asoma me asase na fa baabi no ana na say ba ye fu wo bia me okay e wo so make ma for new crowd from so beti da che and the producer ya na de amano mo de ato so bi minimo no na se mo wa mo me ba cho me ba answer na no abe acres asase acres say ne ye kan ho asemi be say 2 acres okay enti me wo ha minimo no me wo say adante na ba ho say ono na adante na mi se na me kon metie o so ono na eye asante hene ndipo nyina ede ama no 87.9 asante no de ho ama wa asema wa kende twima so na sabi wo asante mamu a ho ne wo bia wo nso bia so de ho ama wa obi a hye na se because you team so no oblempon team obi pe ka jo oblempon say ma dia asase we free say many pass mercy na ka che wo nso bia ani de wo de ama wo nko kokomu a obi ante ye na wo se wo na betete ho no masase mente wase ni ablatene bepe so kakra na me de ko fie enu na nsa me kwa ya o tu mani nyina agu fom o tu nyina hu fo ni wo bija o tu mani nyina agu fom ma me ko police station say abon fo nkwachi no wadaroma producer Mr. Momo je pictures na fa enguso maye TV ne Facebook wona enya dance die wo kan ya wo kan oguso ka say won phone so wo hu pictures ne videos no madaroma mo fa mu so na atiefo ne ahwefo nkanka ahwefo no enya dance form no mo hu adekura ye ka ho asem de otugu ise de asia ye ne asase no sesei ne tebre a ewo mu enti kwakutu asoma ye wo bro mo de gusue otu nyina agu nti ma police for so te say me me ko ho say de mo for di kan kan na fa police for na abo mama ne okay e ma police for me ko ya o man chu mu say mu de wo mu yo keso mu ye aduma so man chu mu ye ba say ya furu mu so mo mla okay na cha say mo ko udi police for ne ko ye no na aduma ye fo afo mo obi ka say debira omo na ye aduma nipa otu abani gu ye ne de na oni ho ana police for no friend say here police station musumi ni police for kan awenche me say bo abaso bo maye no mo de abo ne hwe mfunini so abo ne anwe ne bros nyegu so na ko bisi dan ana me say akọ police for say ade amoye no mo ma basa ba ko ko nsi ana ba ko fa basa aba twe na me ntwe me ntia ase me na me de wo so ne de na ko fa penti no police for kan kire me say o mu ka asai o mu ne ka avra de chinya na ko fo na mu say me nya blu ma wo de machine akọ sa anwe ne abo no ifra sa sen so asase a wo say asantene de ama wo a wo no do nyina ama wo na se me de ko police station o di ko se free so e se wo bo ano no e se wo tu mani nyina gu pa ye frera ko na ene meba na surveillance bi sia na wo se wo na ye wo hema surveillance wo ne ti na hema asase na asema wo kan de unu na cha se wo no surveillance na jetum so na betse ho asase ne de ma no na me se asantene di de ye fa enni agro sa o anya wo aka ne ye afra be pem so be ne kakra wo se wo no ko ye na dwuma on kan asase o hema asase ai e surveillance asase bia na asema wo ka no one hwe du ba bia waso meye shidika ne ye na do so we hene otete mo afle me say ye nhia mo men conversation na o mo one problem ka ho na ade me sim na nam na didu saa be ka saa bli o mu didi so na me ko shana man ba ko na se majetu mi say ye wo dia ti mi ni nhia ti pa bra mi hu anim wo se se mi send phone so ma na abenu ba ko de meje no aba me di afa na sisi wa ebo o ko tunu nyina gu fom o so ma me o send phone so abesi ka be ko phone so enti mi na de mi ni nhia ti bra ene e che na ya se me ba ha be hu na be lai abeka sa bli ma ne mai why ne ye kana asemi e fra no oni ni de na ba afo di akonya we eno ni asem no wo so wo hene e fa na wo ye ba ha na ne bi la fra o ka je me se e ho no ye stool land bay e hifa me se me te fo ase e fa stool land me de me krem se me te fo ase a sa se da fo ase ye fo ase stool land land bia we din wo so e bia wo se
bantam student one was 20 also we whole student we here fa hene a wo nya sa student we dey to say student ya twena and say te wa be kasa bia o mai dey twatwa ne kasa ye da ben and then 3 days kwa me kasa dey asem no ka kire o ka kire me say me dey asem no akọ kesben afa ya ntem san dia ba ha na me say asem dey me na me dey asem ye kwa ye fro wa ma na me say pa ma asem ntem be yam pe biam ntem de ko enye for say me dey asem ko kesben ko anya force be yam pe biam ntem de ko enti enumre na ai kesben januru e frem phone say 87.9 Kumasi o frem say akwana friend say o mi hye osufulai ni ehwe ko me fa so be setre me na me sin sofulai de mi hye sofulai na sofulai mi ko jina da ba ko mutim kum ya na me ti bra me ni pa nyina hu se enyi ni enhia sofulai de me sofulai ana o ka telephone na be kasa able no nya na just wono do spenkra ne small apew se on be kan kire o na ono ankasa de wantimi afra o se yenhia sofulai enti na 3 days na wo ne kasa ya o ka kire o se o so kan se gbo ne kire wo odi asem na sa ba ha aha eno achi don te ne nka biem ala pa na friend sa sisi akwa mi ma friend be won fa oni so be nya ma friend won fa omo nfa ti na kra ba akwa na me friend no me friend na kra no me say ma friend ma na so wo hene no afre so be ani nyina obi afa friend no ka juro me say ye twen so mo on kan kire ye na akra so to be friend na ka kire no ma obi afa papa wadaroma onso wonya akonya ne na kasa wo fon so me nya akonya ne kasa ni mi number kra na me pamocho oni pa ye ka na asemi wogina ha mo be hu no munim no me hu no ni picture nyira daddy wo so nim no mi hu no unim no me ni picture nyira won phone so ehim fa na ne ni hyiae me amu de me ni hyiae na won phone so na me kasa ye enti ye da na hu ni hu se ni pe onu ni ye hu picture hu se wonu ni store number no ana me nya no WhatsApp profile oh okay na say no WhatsApp DP all the can obeti because me say me ti wo yi me phone nya me na me da me DP we dey ama me kasa ne say aha kasa ayi wonu a aha I just said first one now anya me ko na number no me ho okay the store number ni nyina ma me nyam nyina mo hwe na chi we change no first one no say be we are something I say first one no obokola sa ahenkwa no picture no ho ana we change picture no in front man so picture no ho enti yese bia obi a won different person bia to ho no mo so we say we picture that was a profile na so we say we to ho no ma additional do ba mu say wow da ho no wo na wasa ba me ana number no so a me friend no no number no the enti America sa no say ye be ye owura no enwo adwuma na ye be ye ne ho adwuma no ebe wi ase na wo se ye de ne picture to so wa be ye kina nko yakofo obi di ato so na no so akoye case foforo ye mpene se be ba se enti na bibusa se mu hu na mu be hu no daddy de waje atum se onimu no ogina practice ya onhu no wo kwa akudi e wo se wonimu no hu na u be hu no ana bibusa se wo ne na hia pen wo se da bi na emom wunya ne number wo store ye no na akọ WhatsApp okọ WhatsApp picture da ne WhatsApp DP no ususu se ye ono a esan se wasesa na hosuo mienu ni mpire nu so no picture kro no a ni padua kro no a then so ba ko no abokola ba ko so atutuntuma enti hu ne se ye ono a eno na me hwe wonom no enti wo de mo fa pictures na wasa ne mani mu so na kwa kuntu asoma ye picture na de ka se picture no me friend say me wo mention ka che me say I didn't have the picture e ko hwe no mention na me picture church am for mention wo pesa ade no me ba wo udi se adwuma no me di wo de ko mention tu shi obi asempa cho hwan ni da bi di nti am me ko mention say bia me show bia kasa ni me no so me ya hwenkwa okay ana won so ya hwenkwa sa aha enti o kan na me hwe picture no so ni profile na waye no ahwenkwa no entuma ye mfrantuma mo de bokola obobo ne sa no he che no guye gina edam se na he ma picture bo ho na he ma ben picture na nebo me ka ayasate he ma okay ana me se me hu picture ni nyina wo ha na mo menhia ti me hwehwe nti mi ka te fo me ma chame ba ko menhia na me chere se won hwe se lipa wo so ni mo na lipa wo de de won so ma bia wo hwe hwe bia se won so mo ha okay na me se sense no akoye me ana ye friend phone ti ma sa wo him ai wo him ai chame ne friend phone so se abranti bia ba ha sense no wa ye ntino wo so ba be sama on tebla won ne kasa ye no no wo se no me hye wa mpa so so ko se ko ye samo so me hye ma obi a that na go sin so no that na go sin so no wo na me ko ye minim no okay no wo se de make no ma ba ho ampa te chire no na wa ba form no ka je ne se asem na make na adentina asem asi
asemasi na medina commercial na menhwe ne yensa tia na asem ko be boso me be fro o be bank waba na wo so wa fa chire de yam yakora wo nyina ne se asem ba ye no na wa fa chire bele o me ko police station o me se ya fro beba the command day Tuesday one day onyama beba sa na wa fa chire ko police for no ko ka chiro mu se minim asem no go kan ye ti ko na ka je police na masema badada mo anchi nipa no o mo so se me nema o mo ko sa no man so fra so ko na adintra o mo se asema police na go se pressure dey since come na kwasa no ma feel so ma no me ka fa pressure no kwasa no ma feel so me say wa say ma de wo police no say wa de okay ade ntina me wa say ma no ma nyi nyine nhye say ni tuo ya na nyi hu na ka say ma na kwasa no ma feel so na say mo no obi an say wa de o ka so mo kwasa no ma be yi enti na mbufu police for no pa am ka say mi si obiam ade mo ya no man ka no ko mi si obiam mi ya me hwehwe kwa me fa so be hu akwa ne na ka say bia me fa so hwehwe okay kwaku so mame akwaya busua asase nti wo ka bia dade nso be ka bi wa ha dade wadaroma kwaku nsemu a wo ka no kire se de asase no ka ye ka ne se ya wasesa ne ma na fisu agye adwuma no beboa wonya adwuma no fisu oguso ye ba bi kakra na mebo ba bi abele won de ho na wato ma na sere opia anwa no ko na asase da won nyina ye yebusua asase umbuso mu sidan no ofiri so ene na mpese mi hu se no sa wo se 2 acres of land no mebo abe no honko abia ma se beja metie ya abe no na ba bia tie so ye efusase eburo ne banchi ni nyina ka asase no ho okay enti je say wa no ade aba ha no mu a umfiri onko yo enti mate wa se say abe no ene efusase no banchi ne bode ne ade no asase ni nyina ka bom a ene ye 2 way no ene so nko da bi enti ka bom eben ebom enti asase dodo sen no wa sen no asase ndi mintimi enka yebusua na so anya ma me twen dadi pacho wo de wani bubu a be asase yantam sen no wa sen no baby a o mu ayi adwuma no abeduro ndi mo to wo na abeduro ndi bihwemu a anye kura no bedu be se 8 acres okay free baby a ayi ni wo babeduru ekwa no ho o mo tutu asi edan ani ade sisi o mo tutu wo na foundation ade na je se o mu si ko na san na o mu dwi na o mo de tere ko sa na o mayo ma asase no amankrofo mebo ese mpesa mete ne mabia se wa ha de wo so wo no ye ohena na na baafo na aboka na asem no wo no na ato ama obi ana so obi na ato ama na baafo no wo na ato ama obi na baafo no se onanu mu ase na meka wo se wo no na asantehina yi no ade ho nyina de ama no okay nto beso je se ho no mu nyina ye ne dia na wo tete to ma amanfo enti nipa na kasa na wo to asase no wo hu no no to asase mi hu no wo no de onimu no on kwato na asase ne so da ne nkrofo na eye adwuma okay okay mi kwato no da no na mu se wo se asase de se wo ye so adwuma wo futu blanco obi na beto ama wo ti nipa na wo to na be se mu pan se wo ye hwan a wo to asase no wo ye hwan on di ni futu blanco se ga metie na ka hala mo hwini ha oba ye se maton okay wan na ton ye okay enti se na wo kan se wo se wasai wo me a wadua ana waton as de otoma na kwasai me no na wa sha se ye ni project e wo so mami mi sa se ye ba ne se ye nya wowura no woni a wo to ne nkra o je wasase a emme ne wo so ana se ope compensation na won fa asase no ye to ne nkra so woni asase ne wonti me fa se mo ton wa mi bi sa mo be ton asase na man de wasai na kodu a wa sha se ye project anya ne de ne atoma no ba cho me pa cho yo mate de bi to ba mu se koku eton asase enya yi onye brempon okay onde odidi asase so ti obrempon na o wefu asase ne no onde bi to asase ti ono ton a na mi didi so no no he obrempon ka hina ka che me say okay ye che asase o nyina ye nyamba ye 10 plus ana 20 plus ti 20 plus ye cha wudi ese ne wo mu ti ye yudi ama o de aka no woton no bi akotura ko nwa ho na di bi abo kuro no sana asase okay enti sa no wo che no ma obi a 2 acres a wuti ton otom am dia me tibito di chame dia ni oyim dia se me die ni dia na obi pe bia because me omira asase ade ma me no obi se opebi di me yimi opemi enu ntimi matom ye nya ma no di nkrata ni wo na be nkrata ma no because me signature ni vio no me timi sa nkrata dia de to aya se me de man kura na se me ko mira ho me ko dan o ye nkrata ma no ko ye na ko guna o timi to asase na emom no ke hu se wo ri asase a wo to asase na de o ti su di die no eso ya we se wo asase no betete na wo ton to wo ton so ni die ba kwa na mienu na miensa wo ti wo yi ni die na ma no ko menhia akura otu fo me hu se
wo to asase bia ndi o ti so di die e se o bi ma no ba o tumi to asase ni nyina se ba to asase no wa bra wo nya ohene wa bra wo unya asase wura unya obrempon unya hwi asase o mo di ka ton ye no ekwafu bi di kai kogu bodu ene kofikitwa obesi na to asase abo mu hene o mo di ka ton asase to na se okay o mo to na chi na to asase ni se da bi asase no mo bi asiso because ohene ko mabọ no otumfo si mi twom matu afiri so ni ohene ho no wow eso mkuso a mo to asase no so nti obia ya o si makoto asase no bi o yo si makoto bi da ko mi ko ma ji kura na mi ko mi ka ho adwuma de bi koto nji o ka je mi se o ton 30 plus ama no e bi ato 140 plus mi wa na asase a mo ton so no muni hutumi because why see a 2 of akonya na gama wo ye 2 of so ohini ba ko e di ka so menja hene okay ko ji bodu no ne ne unia ko akoskitwa no ko gubo no unia akoskitwa au ko gubo akoskitwa so e ko fi kom di kro no sure dika no wusi musum nana menja nana prempe de to so bio no nana prempe de anye ye no musum tuase na tuase bomo ehene na chi otu fesi otu of this de to so bio musum nana dawro akra wo ohimefie eno so anye ye afere ye tie kwa se musa ko so ho ifuru bi mo ko amo mo me he mo so he oh ne je se asase ni bre no kwa na obi a pese oto be ma ka che mi ko ran se mi mpese obi a beto asase so mi propose we be prayer asase so mi pese asase bi nti obi ho beka nti mi sira mo sa asemu dura himfia edu manhia enokra nyira sure sa asem duru manhia enokra enyira ti bunya abotre okay ne mra ye ka se ohin so omudi akoda manhia no ko ade eden a enokra bededi okay papa so mama na menko ne yenje akomode ho nsem emra eye sima kuma bi achi ebusiafo Caristic Ventures wamu akofa adupa eye Zahara Products no ebe adwaman so no wamu atena se ye ko doctor nchen na ye ne no atwetwe nkomo sima kuma bi ediaba doctor mpacho ma hai oba papia na pom ti se boko pa na so yesu adom me ho ye pa awie me ne metiefo ne mahwefo ya ye krado yetio oba pa medase ewo akonya ode amame na mede encha pese so fi asoye emahwefo ene etiefo nyina sede dada ye bekai wo mo ye nupa ewodwa so a ye frɛ no Zahara mixture Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi heba mixture no ena awie ye de ho nkomo ene ho adanse ene besomo awie na ye de ye adura ye frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules ana edikan sa duro we aye adura oba ene bema ana enom sa oyo oba na wo ho na unya menses ukon fitikom na flow no entimi emeye oba bi wo ho a onya ne menses a pains pa no na mu oyo oba na sa wo ha we atena wo so ache na still o menses no entimi emflow ye o menses no emma edura bi di ho adanse akamfo ede ama sa beboawo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so wo ho a me se white anasa odepo ene na betena ama sabi ajano nkekaye nketenkete sabi ewo ho a nsuo etimi gugu no kakra sabi pampan ewom oyoba na sa wo ha we na wo ma asema meka ne se koba bi eton oduro Ghana ha bia wo se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so wo ho a wafa innam yare bi tise gunowia ama sabi ajano jonso ya yawo impempi no etimi ma nsansan ebegu na himfie ho oyoba na sa wo ha we atena wo so ache wako na enkwa edura midi ho danse akamfo ede ama se beboawo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sa oya bema so no akowura tokrobo nemu no ofa innam yare bi tise gunowia na ama obema no hia na ehi obema no fonwa na efon obema no nsansan abegu obema no ho prekesen bema bi wo ho a wawura tokrobo nemu ama impempi no ojonso ana obre na ochim ansa na jonso no etimaba oho so obonse insofita na firi ne bema mu eba oye bema na sa wo hawe atena so ache no wako na enkwa bema adura me kamfo mi di ho adanse ede ma se beboawo
ene Zahara mixture ene Zahara G capsules wodi ya ne se obekọ ba bia ton aduru bia pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop wo se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules ya dro we ya dro won so a nubra ahodo ene ekeka bom ene de ye se odofo wo ho na wo weak immune system won ko de bia wa ye no fun walking distance kakra bi obi akwa obi ante brentantam no wobon se onko oye bibi kakra bi a na ote so na ote brentantam wonko so wobon se weda sesa kakra bi a onko cold kata na ehawadwen onko so wobon se unya infections a adura obi afa ne ho tore ntantam no a yare no kwa emba bi mu no wobon se onko yare no kọ na aba ekọ na aba odofo wote sa asema meka ne se fa Zahara mixture ene Zahara G capsules eye waduru enu ni aduru a onom toa so a ebeboa boost immune system no ama onkomwa no enya hoden se aduru we eye aduru won so a se odofo wo ho na osa so ha wadwen odofo me se uni problem ko ba bi eton aduru bia wo se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo diafo na mesi ebia na enkomo bi wo ho anase odofo open no ibi aton wo de afre yen sisi ya ya beje wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 other four number is to mo screen so etu de fa bi bia wonti ase bia no ye benya adaje akirikire mu other four ye bekọ ye adua ye fe no hindi haba mixture na say do we ye adua ene open malaria mixture tatahwe a ewo marketa ebo adasa ebo afofra eno ni say duro no odofo bi wo ho a ade cha no pa obi ekoye na adwuma pesika no ubo so ono nko a na aposo na ye ne ya bo se nanum nyina ayenwono odidi mpo a aduane no mpo enko na malaria fever agena boso odofo wote sa adura me kanfo mi di ho danse e de ma se beboa wo ene hindi haba mixture odofo bi wo ha typhoid fever agena boso typhoid fever ene na betena ama de bia yare nketenkete na typhoid ne de bia no nko wa ye mre de bia bo so no nko ayese na bofono no obenum wem se duro so still the way o see feeling no sa no feeling odofo wote sa adura me kanfo e de ma se beboa ebeyi typhoid fever ni nyina afiri ho ene hindi haba mixture odofo bi wo ho a the sugar level no airtated odofo fa hindi haba mixture eye waduru odofo bi wo ho a adwuma oye no ogina ententen eche oye adwumaden oye adwuma wugya ho odofo me se uni problem wodi ya ne se obekọ ba bia ton waduru bia wo se ope hindi haba mixture wodi ya ne se uto aduro na obenom no atreketo 4 anopa 4 awia 4 numere na obon se yare bia eha wadwene no hindi haba mixture duro no ebebo awura ni paduam ama ni nyina afiri ho odofo ye beko ye memeduro a ye fe no Zahara man capsules na say duro ye duro a eye natural herbs efo bema bia se uye bema na waye mre uye bema na wo weak erection na obema no entimi ensole enyina so enni mensem wobo adabrijo bema bi wo ha eba ne saa na yirimpo anase no wife to ne san a na yemhyehye aka no because onim se enimbuase ebekoso onim se twewtwew bekoso because ne mema sam no ewo fom uye bema na wo kyesa adura me kanfo mi di ho danse e de ma se beboa ene Zahara man capsules sa uye bema so na wo ho na sisi yale ene wo betena sisi yale age wo boso bema ko ba bia tumodiro Ghana ha herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bema wo se ope Zahara man capsules bema bi su wo ho a ne nkommo na ayemre bema adura mi di ho danse akanfo e de ma se beboa ene Zahara man capsules wodi ya ne se obekọ ba bia tumodiro Ghana ha bia no no wato Zahara man capsules ama me bema obebọ no anopa 2 enumere 2 na abahu se omre ya waye wompam ni nyina ebefiri ho odafo sajefo na mesini biem ebia na nkomo bi wo ho anasa odafo open no bi aton 0246
46 34 34 83 83 34 34 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0248 0248 56 56 93 93 35 35 Ada for de bia meka me se bambo atrema eye chen ayaresa bokitema ejodo for men twen ma yare no embubu endoso ema wo nyemre kura ansa no wape currency nupa ye de abedwa so a ye fre no Zahara Mr ene Zahara G capsules ye de ensuo no ananom capsules na ebo odofobia a boost immune system no amwa pomden no asipi asita asa tu infection bia asibiti se gonorrhea ene Zahara man capsules ebo ba ma bia waye mra ne mantamu ye bono samrane etwetwe no efe no 1 minute bema ene hindi haba Mr ene malaria Mr tatahwe ewo market ye nu pay Ghana ha ba bia ye to waduro bia say ye heba shop pharmacy shop license chemical shop order for ya to pete ho na koho na uko ha obenya aduro bi ato na uto aduro na me shop bo se nyamede mu nti obeya danse na wakase characteristic aduro no eye medase menso medase papa doctor ena yene ne twetwe nkomo no na eye characteristic ventures wamu akofa Zahara herbal mixture ene ne capsules abedwaman so edupanu ene manfo age atomo no wamu ne ene omo etwetwe nkomo yi mesi apomuden wo hoi eye nkwane sent da bia na wamu apomuden ho nsem no ehia o papa na yensan kwai na yento ankomo twetwe no eso emfamfiri be bia didruye no papa wadaroma ya saba wakache na wo kire mu bibi se ewi ase no ahini esam okodi hene ne wa ha ya ma monto asase nti ma se frɛ no mo sa kwa ha sa anto ato aso sa ese owura na ye ka na asem no nana baafo na ye ka na asem no ba ne sa no se no mo matu ho na mo bi akwa hemfie se mo pese mo saman ne wo ho ama wakase wo ma na se watu ho na mo bi ana asem de nana baafo ye nana baafo ko na kobra bodu koku bodu no tombi nsa rubi ono so tombi woni fa ko kro ya asem yesi okay jese kofi krom na ekro titiwa ekro dada on de se ekro dada no ye na ye timu doso ebusuan ne doso ebusuan ne doso na enam se enti no obia oba bi odidie na san kofra fa se edani asase nya yo mudia tebusia na yeko nyina no obie ni ho a wanya asase ba ko se emra etiti asase no ni die ba ko anase mienu ni tiase wodi patapa ene afade no patapa so no se woka se wodi kwa kuhie mu a na meka je mimpase mkora ka se mu no kuhie ni meka munyai na se no ohini sem de wo fo patapa kuhie wo na wo bo ohina wodi bem kra bedifo na asem de se komanhia se di kaka no enukre enyira wo manhia den na nukre bededi na di asase wo no ye na de ama no ye di ma no a wo a wo didi so no wo chefe wo mu no eso wo hindi ma wo wo de ma wo ko se ye otufo ehihye da wo no okay timimi je otufo esem di timimi se de otufo aka no enu na be ye adwuma na ye nam so won di ko to ma nkrofo ti no ebi no ahase esi tu wo fafa asase no ebi no ahase esi da se de ba yase wo bo ho ban se wo ma otufo se nya so adwuma ye kura na wa ye project no wo so dada den na o mu mpere o mbe ye so adwuma enu ni ade a ehame me de hame titu pa no efiri se ya hwe ne se nkura so ka se chobo ye mpeni a no mo so tusi won ma ase me ni besi papa so mame kwakuma ya sambra wo ho se wo kan no wawie ne sei owura ye a wo kan asem ibafo ya asem ya ye kan ya yegusu a ye frɛ na wo ma wo so wadi kan akrade akoba bi wi ase de ko menhia ma chia me bi frɛ no na nka mo hwɛ ni mu se nko beba no mo siesie na nso anwie pɛye no se owura no yegusu a yepusu ahoma no se ebenya no meme wo gidie mapase o tie ye nhwɛ hwɛ ye because anopa producer ne kasa ma ogitum so beba me nim ne enti a wama na yegusu efe no ayenya nya no enti hwe camera nim ne to ne nkra se wo wa ha enti de opesa wo ka no ka kire no pesa ka kire ba fo so me de nim de ba enti me de nje me o se fe na ba fo pesa ka kire nyina ne se asase na ko ma amanfo mu se be japade wo so na fudie wo so no omla wo fe so wo hene de
na mo so de me nyo wo hene nti wo ba wo hia wa kola ehu be ne wo nti wo mla na ensem kan ya wo ho no ehwe ni hye ne kasa so se asante na ma Kwakusom. Hello. Okay. Hello, Nana Pacho ma hey. Yeah, me di obi aba ya fefe. Me Pacho net say. Yeah, who an admo. Yeah, da Nyankopon ase. Me Pacho we de oba senso na na so a. Me din de Akua Ofosuhemaa Boateng. Me no kasa fi Akoma FM. Wadawuroma. Aha. So no me use ka waso ama obi na de wono ane dia no wo odem. Enti ma me be just 10 minutes. Na me Pacho Wadaroma wan kasa phone kuta no din de say. Me Pacho me so de kwafu Boateng. Me Pacho Wadaroma baby a wugina yi phone no wo use ka no ane fie emuwa. Me Pacho o man be 10 minutes am do wanam dia man. Me Pacho ne fa koma no na emergency urgent enti fa koma no na ye ne nka de ye ka sima ye wi ano abayi ska no me Pacho wani die mu. Wadawurumo sa wan sa ka fa me ka Santase me road nim. Enti me de kwa Akoma no. Why? Wadawurumo. Jina show ne fa koma no na ye ne kasa se sie me Pacho. Mate. Okay. Yo. Okay. Kwaku to ade na wo kan so. nti be so wo ba e me hu ni papa ya wo ye Mon frère surveiller no mayen so minim se na bila ye ho adwuma asante hene di ho ama na pa akubu ka kire mi o me gidi so mu tie program no o mo hwe so enti ka de wo pesa wo ka no ka kire no obohu abusuo mo do ho no ndo mo de ye de ama wo mu mo ton ne de so ona asante hene di ho ama no me ni problem bia na mom ye hu ni pa no so ekokọ so tuntum na te be se asante hene di ho ama me na asante hene di ho ama wa o mom do ho so hu mo ton sabi asase da wo se da wo tra no ye se da wa na banche ni body be sinsu obi na akodo ho ni banche ana se obi su na ahwe wa ma wa yo he na obi na ahwe saa ko be se ekura de abeto no se wo tete hu sa lipa no mfre no oba fre no tim de wo so yo he na de bra ne fre ye busua no se bia me na me yo he na oti mo mra mu de mienu na me nsa na wo ko Ejam Pacho Wadaroma asase no wan de ma mo ankasa asase ne ye betuye na nam no muti so ti ho no ye fasina asase na ni nyina se ya transo amfi bebrebe as far back time na ne ho yikuro no se hwe aka so as far back 19 no ye na na ne odikuro ho no 90 according to aka se ko da onna na odikuro kuro mo no ansa ne kuro no egu ama ye tua betena fo ase ti se mi ka se se akura no yen eni edi atwuma fo ase konteni me amiti amika se me ni fo ase konteni oh okay ndi se ye ka bia ne enim de ye ka because se wakotiti asase ama obi na o ka kye ne se oni ba ko na chefa ba bia o de asante memo ye nyane sa ni opo yiska wo so ma obi anti yama ne sa de phone no akwa ye hwe ni musi market wa bi so obedura me ye ne na kasa na ye busa ne se tumi be no gina so a wode to asase no na ye hu de ye de nsam no ekowie no producer na ne twetwe nkomo ye nko na ye ntie ne nsam a oni producer ka ye no ebimra sisia Oi. Hello. Hello, oi. Ohina be. Daba Johan am nega say. Good morning. Good morning. Me be na Nabila Kantanka. Me wa Akoma FM. Ah. Okay, anope me fra wa nya bone. Don't be efrifo aba ha say. Na sase wakoto ama obi a nipa na kodwi ni meni ade nyina egu. Si me bisa no se na den na ma utime ko so sa na osi wonim. Ti ma efra fuase ni bisa na fuase ni se wonim ho hwe. Ti na me nim se fuase asase na fuase ni ni mo hwe de den na obi timi fresh so akoto am obi ana ma Pacho. aha So, when you are see asam no mo di ka di asam na ko ba bi said ya o ka se o busa afuase he o su ni mo afuase he na chiame ena se ni pa no frɛ mi a wode fo no ma na se o mu o sante ma petu so samami I'm sure one sama me ba be piso.
enti asem na ono asaba ho na wo ka no wo de ko Cashben FM Cashben for enemy kasai Emma omotama ye share no yantimi anko odi akọ police station waka osi ne niema wo so me mpese me compensate no ensem de bebrebe me pa cho ho no e stuland enya bushia bia sase ana wose makwa ton na sase afi nimfudie enya sa na tie pa cho he first to land besi stuland menananom asase a omode som santehene everything no nyina omode som santehene ho asem e police station ho a ono a woya we efuasi police station omu nyina maba ho aba ka kire wo mu because documents maybe something se uber frɛ ayifo no wo ma wo yiro Cashben for no frɛ wo na na edie benti na ono wo de kɔ ho a wo no afrɛ me a saa ne compensation asɛm a ɔkɔ kekaeɛ no ɛne saa charges na ɔba bɛbɔ akyerɛ no ɛma wo no nso frɛ me ɛnɛ wokɔ hɔ to mu sɛsi a mekyia me no wafrɛ enipa na ɔde asɛm no kɔma no wafrɛ ne pani a ɔkɔ akɔhyia wɔ mu Ibacho wankasa yo hene sɛ wo ba na wa ba busa because asɛm na wo busa me no besi wokɔ a kyia me no wɔ hɔ asɛm na wo ka no wɔn sɛ ɔno ɔde asɛm aba wo din wom ɛna ma kyɛ wo number na mefrɛ din wom a ɛnyɛ me nko a me din ne wom ɔpɛni nyambo a wokuada no pa bɛyɛ sɛ 9 sɛ kwa wo me hia wo a akoma efam ha yo mati mini problem no pa na why mati that's mini problem why bye nanka asase a ye ka ho asɛm a wo se ukuta o documents die na si wo ho kwan sɛ obeba na wo de saa documents kro no aba kyerɛ ya me ye hu sɛ so kwaku ene na busua ene difo anaso omudi bem na yesiesie asɛm ne bɔkwa ma asomdue aba me hu ne sɛ ɔmpɛ sɛ asomdue beba na yesi yetu yiri bi ne wantu a ye betu yiraba de adu na me sɛ atu ani brɛ wo sɛ ye ka de wo se ye ka ede kyerɛ nana baafo kro no yebusa wo sa wo ye ohene wantimi an kyerɛ sɛ an me ye ohene anasa me ye kyea me anasa me ye dikuro wa ha wasam nyina ne sɛ ye mmra ho na ye meto akyea mefo no akyea mefo no twaka ba ne omunya anasa ne omuwo ɛwɔ enkomo we mu wo kwoto asase no kyea me ne na di ani mu kwoto asase na ana wo to asase ne pese wo yi gu nkrofo mi so edu ba bi won kasa ye ni mu no wo kyerɛ mu sɛ ne ano nko a enye wo nko a bra ne baba ma mo ka wo nyina din ye ha de ye se ye ntan nipa ye tan asam ye tan samfo ensamfo na ye na ye hyi ye ntan nipa ye nkumu nipa so wa ha sei sa wo ba na be ka wo asam na se ye tie ni yi a ye de baabi wo se ye de to ye de to sa bi wuntimi fa badwafo ma ye nkoa mon san frɛ no ma me mon san frɛ no ekwan na wo atwa mo de fo na koma no enye sa bi ha ne jekiti sabre wadu mo frɛ no ne on meka de wo kan kyerɛ ye ya kan ne bɔkɔ na samom pa na kyese ya soja no e de agumo so me hu ne sɛ won pɛ ne bɔkɔ on pɛ sɛ asomdue bɛba asase na nya wodia asase no enya wodia ɛna mpanyifo so aka sɛ timifo timi wa ɔwro ka wa no de afa wa bati ye nhye ma wo mmoro kwaku ka wa mfa na bati ye se ha ye ntan nipa ye tenyasɛm ye kyini samfo etiye ma wo mu ne mfa so wa bra asase na nya wodia sɛ wo si ya wodia fa won krata abrai me pa mo cha mo fa ka ne sɛ krata no mo kɔmenhye de ma ye no mo fa nto so krata free menhye aba sɛ mo bia nkwa asase ne so wodia wo se wo ya agyeman ogoro etu di obekɔ so wo si wo bo etwa ntoma si wo bo tutu wo ntoma tiatia wo chacha mu akwa akɔton asase no e dia ma obi na saa ne ya de wa ba hello okay enkrata ne da tv ne so no ene facebook wo no na we mi hu o gese mo de ha ne ma me na ye hwɛ mu ye ne ya kenkan afiri ha na mungu so mfrɛ ne ma me na enya ha ne yi no woko e wo se wotimi fa na ye ne to aso firi ho
na de secretary ne tintini ne tietie nyina no de de TV ne so ne Facebook wono na mebo ne tofa ene se asasesem ho manso wo asase bi so wo Kofi Krom na de se Kofi Krom asase de manso wo so ne se antihwe na obi ansi so kosi se ohene besiesi asem no awie krate o mokope nana fuase hene nana tuase hene ena nana manhia hene saa hemfu imi ansa ena o mokope wo mo regional police commander so o mo ma ne bi ho aha nana Owura Kwame Adusai Ajiman wono na ye registrar ne nsa ne signature ehase ena afa divisional commander no so Ghana Police Service asokwa ono so mo ma ne bi enti minim de enti a nana ba afo okro no wono de wase chinchina atwan wo behwe no wato asase na mpani ampa wato asase na me yakotu obi maguo kwaku abe no to aba ko yesei abele de enye nusi ye to meba de enti a me kasa no asase no wonfa obeje wasase na abe no wase ne no ye beji sika no enti na bisa asase siai sa woji abe no dodo a ba ko yesei sia no de enti a me kasa abe no mi hu plus abeje no se abena fa na sini bokwa asase me ton no menu so a didi sa na enyini ama maton enti se fani nyina aka ho enti se sa woto abe ba ko a obeton ne sei se wono na antwe ama abe na enyini ama wani abe ne so mfa so wapotu aguo enti woto abe ba ko abedua ba ko yesei enti abe ba ko beje 1000 Ghana yesei ebe no na say 50 monka mom ti 50 say 5000 asa say 50000 na mon yesei enya ankan so aha ankan say na ankan mitimi me ba cho me ba na say 50000 on okay anti ankan so mo dua ankan ni na ankan so emenu bi frefra na ankan de mitimi hu ankan do ana isa so enti ankan so rough estimate ye bu kana ma na tua rough estimate ba je say ana se de zika kan say ipa bi wa chire mo mekasa o so kokko no mo nyina mo dua gu o mo wa chire wa he nana ebi so ba ene kai wo dia ne yeka aha anti kan wo de enti me de se de makasa beje abele 1000 kan beje 1000 sa ankan so ye be say ankan de se mitimi hu do ko duama enwura ni nyina abun kama fa so enti ka bibi akafo no so akafo kura so chen emefuo no mpo enti wo de woni fefam a enti wo de fo ni fam ankan fo no be say and the pieces ye dwagu 100 pieces and na so beje ba ko bi asay linya beje ba ko be 1000 enti mo fa na so 1000 100 na so mo times 1000 ma me eno so ya 10000 me boa enti 15000 e ho nko a asa na board ye ne banche de ye ma so ye ma ho kra tu de o ka so de wo kra wo de no kra ye ntoso ama no a ne banche kra ko de wa yam no kra bo ne banche ko de wa yam wa tu banche ne board ye gu ko to banche ne board ye ko fufu adi na sa na ni partner wi ase wa nya bibia ma wase a wo jai bo ne kro no oh wo ye ohene be wo ye ohene bia wo ye ohene di tina wo ye ohene ma kire na hini na konwa no we ye ne wonko ye se be kire wa konwa na wudi no sabi sa wo ye ohene so a wontimi mfa ya kan se yes en che won sam won so ncha menhia ka se ma who dare you so metu agu na mkura bese mu se ehin fa no odi hene no eno na yeso ye frɛ na na bi lagbisa na wan so wan ka se ye mra me hu ne chia me wo wan ka se wantimi a ma wahenie wantimi a ma akonwa wudi wantimi anka kurokura wudi so hene se ye mra me bu so a chia me no akoye bone be ne kokura chia me ko busa na efa kuro bese ne ko busa chia me kuro ye kwa yanka se ye hwe kuro be so chia me me sense se wono ane fa phone no me sira mo sa fa ne ma me sa bebe bia wo twom de phone akọ no wadru pegi em se na giso de wayi ne ba na me ye anya sa de a hit na ba enti kwaku me ba chama bo mawie omomra na yenkọ yanim ai omomra na yenkọ enti abusuafo grow fine for se yenka ncho se enne awie yi pedu panom na se de mesia hiti ametia no eye grow fine ama me sa ahoɔden ama me sa akwanyen ama mano aye den a me de ekasai na de na na ya ye bonwuso yi ye ne de asi ani ne se anti eye pegrofine ne nom na entu onyalo wanyina ase emfama ho se ye menstrual pains se eye wanum na ato odidi a wonti aduane de aduane ne kura anya wakono na nkampese wadi me se kope eye grofine na emu apapapa na bibia so entimi enko nkan na grofine ya ka ho asemu enya na
obakọ eye pharmacy chemical ne herbal shops ahodo a ebu nkama fa so wo mamu nyina na wakope bi nso anom anase wato akofi akono na bibia ye kama Mr. Herbal ewo kajeti ambrom Apidank Herbal ewo eye kajeti ambrom ha Smart Herbal ewo boase na opedodo atudi a obefre doctor ewo 0244 596 532 na one doctor antwetwe nkomo Agbozo Herbal Clinic for se yanka ncho se ayare samapa ni fie ene ho ne senti nkwane na mo nkwanche me yankwadwo sika ni wo bra yade no enko ne senti ko Agbozo Herbal Clinic for ho na mo ensa wonyalo wanyina enfama ho se ya typhoid fever STD signal wani mu bi no akote gonorrhea ne candidiasis wuzisi na yawo yawo chibra mo ojo ho ba bi anyi a fo ni chire mu ewo Agbozo Herbal Clinic for akache be ma wontimi emo adwuma be ma ne nsole kura no waduru anase wakwankyere na me de akere ya Agbozo fo nkwanchen na wokwa wo ho ebeto wo one number of Kumase de Chamso Old Insurance Junction wa from 0553417752 and can from Kwashimai 0241750282 My set travel consult and akwantu ne de obi ekọ ebe kakra no na ye nyina omam ha obi akọ sabre nipa wodi mampanyi na akọ ne yere ene ne ma because obi ya bedwane akọ say ye US say ye Canada say ye Italy say ye Spain UK ye nyina ye beko na so beko na beko ne yie di a e ma connection ma bi asabi ne mpaboa wi atofa bi majusi kan kodi onfa nkoye ne hu ye be wi ase be friend wonfa na wo de back mamu nsem so na ye kwofra na koye atwetan ye srew animu ya fo ni kiremu e wo mindset travel consult na wa kwantu ye ho nsem no wo mo hwe ensiesie emfa ema wo na wo se oba obetumi mo ya adwuma ateka ni nyina e wo ho no so bibia ye kama pa na de wo koye adwuma 2 years working visa permit enso ka ho enti fo ni kiremu e wo ho enkuro bi te se Holland France Korea Japan US na face study leave no so na study abroad no so e USA UK and Germany tickets na ay affordable for ni kiremu wo ho na mo emu apapa won kura bata ne doso Kumase fo mo bekọ airport runabout police station wonoma na ma frɛ 0508 368 975 ana 0303 955 0303 955 162 sunya na mo bekọ fiapre mosque eni mu hwehwa 0539 403 262 ana 0304 229 669 Ofosuhemaa host station omo 0247 996 225 ana 0302 908 398 Abusia for yan to aso na yankwa current stake ventures for akache omo na di nupa ba adwaman so Zahara Herbal products no ye wo Zahara Herbal mixture and the capsules pedupanom nentu onyaro wase emao general body weakness afei sexual weakness nso ebetu ase ma ne mema nyina modde mo ba no madupai no matede na bibia nso atimi akonkan eye Hindi Herbal mixture ewo ho Zahara G Zahara man capsules nso ewo ho na Zahara mixture na nkasa nso ewo ho frempanyifo ne tu nududuo mu ewo 0246 348 334 ana 0248 569 335 Abusia for yanko na yane Kantanka Herbal Pharmaceutical for entwetwe nkomo sima kuma bi na yansamra sesia Ontiasi ana ayo da dodo ana I say manager ni kwa de kasa Okay but so why there so how do so voice nice so be ankan Oh me awe pa Okay you have a good voice yo enti no obi be bisa say immaculate any Kanta Herbal Pharmaceuticals cry eye den di kan sha se free ho na ye fan komo no to aso me da se pa enti eye emulate yes emulate okay any Kantanka Herbal Pharmaceuticals enti ye ni papa Apostle Dr. Kodusafo Emeritus Professor covered by Star of Africa na after several years of research and what on a boise adane ma
because ni gidi ni na ne so asantini se mu de mu ya we ni gidi ni na ne se utumi eti ehahan ase na ode de defra efra na odane dane na esanse ni padua no efri dotie mu nti no edu papa bia a ebo ama ni patumi nyinche apomudin papa won bia so efri dotie mu. Okay. Na me amika say me a medical doctor. Me work Olebu. Okay. In specialist training. Okay. Enti ya papa through the research no and na my convinced because ahabandru ahodo ofrafra no eno na wakabo mayenya eye emulate herbal supplement. Emulate herbal supplement. Okay. Factory a friend of Kantanka Herbal Pharmaceuticals and Research Center is the first of its kind in Africa. Ebi ni bebia na nim Kantanka so deda o ya de bi oto ne boase no waye aye ne ye na ba beboa nti na doctors ahodo a ye wo orthodox entitie mu so ye de ye ho aba be join evidence based plant medicine research to demonstrate say so we ye ahabandu ni ye a utumi e ma ne kompepenso bia empo ene abrofo de edi esie etumi twa bi kra ye me de pa se wachem Kantanka no chese minim se Ghana ha de edi ba ko pe ye papa wehu nti kamya be bi sa say ne no wo eyi bia de twaka bia na onwa ne dro ye papa ye nim ni ye nti bi Kantanka edro Kantanka edro okay ye nim say edro say ne beba bonten no e wo say FDA Food and Drugs Authority ene mo eye nkitahodie hu sampa edro ye no manya sunsanso bia e pa cho e den ne say Food and Drugs Authority agi edro e di atum me da se pant wo hwe edro a esi mikroya okay ni edro ni din the emulate herbal supplement na eho no FDA agi edro natum eye FDA approved nti se wo hwe eye packaging ho a un say e one unique FDA number na it was registered for immune system support and general well-being. Okay. Nti abribia no edru a you register for immune system support and general well-being no edru a obia etumi nom. Okay. But what am I saying? Okay. Ti sa indication no boama se okoba uye nipa nko ade onom udidi ohome frama eko mu nko ade ubetima yare abribia na in this era podie there were lots of burden of a communicable disease condition just say yare a yenye free ye ho and a non communicable hypertension diabetes cancer prostate just say yare ahodo bebre wo ho a eno so etu atise all because of your lifestyle enkoyie nti ti edru akitami the FDA ajatum is registered with the FDA. Of course, if the pharmaceutical company is the first of its kind in Africa, why would it not go through compliance? And I say ehihye ahodo ese ofemu na mboama FDA engine to bansana ye di aiden ababesom ye Ghana man nti edru FDA ajatum, but the indication is for immune system support and general well-being. Se me to aswa de meka ka ho ne se esanse nwane nu ahodo a we do nu mu no edan so ne nti no ye wo enu bi te say compounds bi te say antioxidants ewom ye wo anti-inflammatory compounds ewom ne ye san wo eye ye free bi immune modulatory compounds me cheche omu kambeka so we do the medical school pa so these compounds are maybe boss ni na no ofa antioxidants se ka ekoba ni na no say produce fumes na e ba na ye byproduct nti fumes ni che say ka no tun wusie no sa pepepe sa wusie na e ba no enye adepa okay see nyame so bo redie no in such a way say me no ka say ni na no there are lots of activities e so redie no your friend metabolism they are byproducts e be by your friend free radicals sa free radicals yom no ye oxidants nyame bo yen se ka obetimi already na ngata tumi fa edane na anka amopi upsa radicals dia but say say yeduane dodo a yedi ene infama ye home air pollution ntino radicals dodo na body ni produces and edoso and a stress any economy ni ho nsem nti obia direct obia direct ti e basa free radicals e wori pa kono video ni no
media personalities, bankers, marketwomen, obia bre. Radical tissue cost when the area who do be breba. It's fastings agent. So who are also power who na olukise akokra. Obi wo ha abibia no ayemre. Okay. Impemu kra no ntumi nya all because of these stresses I what yesuninti no. Enti rediani de no entumi mop up no we here an external antioxidant ebe mop up. Okay. Now restore health to optimum level and yankopon edible. Good. So in doing that, you need an organic product. Okay. Product I am fashion nyeden frame. And now through research can tanka akofaba. Ti antioxidants they will be born who buy wo. Okay. Your inflammation and your kwanya yare who do fasoba. Inti se do no anti-inflammatory na che say ekutia kwanya yare who do fasoba. Inti yare bi wo kra sha ase your friend no ye ka say at cellular level. Che say asha ase kiti e wo widi nu mu a enya ndedi ba unu medro a eyi e wo sa particular effect here eko cellular level no ko boa o e reverse disease condition kransa na dedi ni omo yare so a omo so e ba be ku eti omo kakran na aboa reverse inflammation na yeden ekoso no ni o ba ko so a compound your friend no immune modulatory property immune modulatory ni na me de be ye ti se nyina mo ahoden o fa electricity a ekosuru bebre a etumi hye bibia ti se immune system kosuru bebre a na your friend autoimmune disease ti se o read na sha se ekutia ono ane ho ebi ni SLE ebi ni rheumatoid arthritis ebi ni lupus nephritis mi ko be affect one kasa o kidney all because immune system na nya won good eti I say kania say bibia sa so na uyiba say immune system no kofom bebre a enna yakase be ko nya HIV che say immunosuppression immune system no kofom bebre so dia na fa yare bia to mi nya ho kwan no aba be yeden aba be ko ti edroid de ye ne say aye no ho say transformer okay e modulate say immune system no kosuru bebre a e de ne ba okay normal range e kofom bebre a epejemu Emma ebeda de eseseda nti eboa a whole group of people but indication that you register no say the mekano immune system support and general well-being other supportive therapy through evidence based plant medicine research from your research center hono say utumi fa edro no when you have other chronic conditions to say hypertension diabetes omo a ewo cancer omo prostate issues omo so ayemre e wo mpemu ni sankrofo we ni na no they need an optimum health to perform but some indication we ni na your friend off label use because that's not the indication for which you register good into your friend BB from WHO we are looking at what we call integrative medicine into to make cabo edro na ofa no into fa BP edro a enjai o BP edrofa enjai o sugar edrofa no nti wo fa no afa supplement no 1 hour apart no fa aka edro na ofa no because edro no nye solely for hypertension or diabetes however we use it in integrative medicine as a supplement to support your condition na o kano na yemi the parcel castle your medical doctor because minim say Ghana Health Service try say integrative say be orthodox ne herbal no e be kan bom enti we ni be ma obi a o tie kra ne hu say we sebio nye normal herbal no na bia na abadwaso no na o ka say obi a betimi anom exactly pacho akra obi onyem obo ma ba no precaution is appeal for intuminum Emma nkola no for intuminum. Nkola edi less than 12 years intuminum. These are the three main groups are omuntuminum edro. Empo no the other can be on say obi ha okoye surgery 2 weeks to surgery. You have to pause the product. Any form of surgery. You pause the product. 2 weeks after the surgery you can continue. The reason why we do that is because herbs it be affected clotting. So we just want to be only sanim de nti onum haban duro sa no da cause surgery ti ye twa no surgery a bo na oblidia entwada baby sa so no on person o ka che ya doctor for say ofa haban duro ti na ama aba be ye
aye adeswa maye ti abibia no because of research akọ eduro no we have enough data to support its use and how you will prevent any abuse and say abnormal use bia general manager yes signal me nti no say no so bi pe bi ato a e den na obehu wo bottle ne ho menim so obetimi ebie so amaye bottle no ti se o hwe we hu a obehu say ya chiro kantanka e wo eye hologram no seal no ti unya fana ubie ne say a there's a very good security feature you see a kantanka no be yera efri ho o hwa you see ya chiro den void exactly so they be enye ye ne che say we bie edu na no ena edu no so ubie ano a e wo niama ahodo wo mu a ema kantanka bottle ena hyem sa bottle we ye wo Ghana ha ya ni ti ena da ho no ena ya chiro kantanka ena so egu ha kese pa ena company no so logo e embossed there ena ase no so e wo 12 stars no with a big star in the middle. And we know that as in a symbol. A symbol, yes. The sample and say because it's evidence-based plant medicine research in Tino. Or say as Antini in Tino, krata a leaflet and our product inserts, you know. Ya show tree mu. Saints na mu show tree bread. Yes. It's in 3 different languages. You have English, you have tree, and you have French. It's a breaky barrier, Anglophone, Francophone, and our local. Exactly. It's we buama umu say this is an original product herbal supplement. A free kantanga herbal pharmaceutical service. Ubisa say upebi atwa. No ubenye bi wo eye asafo. New plan. Contact no ewo 0243 exactly 735872. That's our pepe. 0243 735872. Now so be pe bi ato e hope no benye before now. Exactly. Or fresh our number now. We are getting at that distribution point. I want to show you something. Be a drone so there is a Ushemu I won't say any accruing to say you and there are suspensions in it because a mixture of herbs are yemfa bibia emfry it is annual day pa it's actually say a very choking smell because of the organic nature of the product. Na yebetimi anom. Oh, who the go enim so are tasteless. Unte yes. That is the power of brown particles e wo mu a e ka edru ne ho esan ahahan ahodo a ya fra ne ntina e wo mu sa yo ye da sepa ye ni say and then first day but entonkoso no mo be koso aba no aba be sraye ni di enkomo e di afa emulate herbal supplements ye Apostle Kojo Safo right onu ne dra wahye dey be in pharmacy and research center pharmaceutical and research center no this headray e di aba ne be boa mansan nyina mesra wutie ya osan apɛ number ni biom esanse nkomo na ye ode opese otedro ni bi na wo so hwa 0243 735872 Dr. Ohene Kwabena Safo General Manager Kantanka Herbal Pharmaceuticals and Research Center and amote say ye no AD enkom. Hello, me dinde Dr. Lydia Kesuwajan Kesi. Me a pediatrician at Ofosuhemaa Teaching Hospital. On the 21st of September 2024, Yetosa Efre awufo nyina say omfa woma embra Prempe Assembly Hall na ye healthy child fair Akoma FM and Pediatric Society of Ghana Ashanti branch dumedie sonko a yedi egu akwam ama emmofra saada no oba ho a enkwada no omani beje was so many agents so no na ye hwe omo apomuden omani omaso eni say bi akwada no so ye kekaka na so ba bi won ho efa adwimu yare enso so a saada no ye behwe Akoma FM moda yakoma so Akoma FM 87.9 Kumasi. Hello, me dinde Dr. Lydia Kesuwajan Kesi. Me a pediatrician at Ofosuhemaa Teaching Hospital. On the 21st of September 2024, Yetosa Efre awufo nyina say omfa woma
Embra Prempe Assembly Hall na ye healthy child fair Akoma FM any Pediatric Society of Ghana Ashanti branch dwumadie sonkwa ye de egu akwam ama emmofra saada no oba ho a enkwada no omani beje was so many agents so no na ye hwe omo apomuden omani omaso any say bi akwada no so ye kekaka na so ba bi won ho efa adwemu yare nso ho nso a saada no ye behwe Akoma FM moda yakoma so Akoma se amamumo ene twen yasaba ewo studio ha yasomu na yetwa so ede amamuwo dwumadie kro ya yedimu ya Akoma mu nsem live on Akoma 87.9 yedamu so ewo Onua TV so ewo nkrampuni mantam no emo na abusiafo asase won nsem kro ya yenka nwie se enye kwakunko na asase no eye omodia asase na tretre ko nti abusua no mu ade hie bi nso aba o matoa ye mote nkomo ye omo so dinimika afa ka aba ha sei enti omo so wa ha ye be mo akwa aba na ya buso omo nantese na yatoa so ade afiro owo me ma hen me patro tene mu na etina ha sa pepepe apomo Nyankopon ando me patro wudin ene ba bi ofri bai me patro be free atwoma fo kasa den kakra ma me free atwoma fo ase aha wudin ye free me Teresa no bi ade ni mo no de afo ase de Teresa ye free makosho kwan do de na Teresa no ano obi ade ni mo okay owo me ma hen uso obi nkasa den sa uso kwa de enye o na apomo pastor Nyankopon ado ye da Yesu ase uso udin ne ba bi afri bai me pastor ye free me nana uso bi fili fo ase wa atwoma fo ase okay ma mention say free anti Teresa ho mommy wadaroma asase ye ka ho ase me wudie wo me die wo pa wudie wo ma ewo mu sen oh asase ne die chese ye minti menkyere se eyese ye nananom nsase a wo mu didi so ne yensu abeto so ene yensu ye didi so enti kwaku ye wodie kwaku ye meba okay okay mbacho mu nso mma me na nanafo ase hina ba homa ne so abusuafo ye kwa homa ne so ne akodi nkomo bi aba hello nana wadaroma awiai memo ha o bro me pa ocho na apomo mene na si kafra emeto yahom ka ginger bro na bibi akoyi why matia me ba che yo wadaroma we de wankasa wona na Akua Ofosuhemaa Boateng na mene wo ebo nkomo yi de afi Akoma FM so yo okay na me chia tiefo nyina tiefo nso age so abusuafo nana bedi ako ampam apia frempon fo asehene na ye ne no ebebo nkomo yi nana wadaroma wukuro mu asase ho nsem bi abedi anim na ye bepene asra busa se wadaroma wo wanya ne ntie sa anasa abeto wa apono so se asase bi ho nsem kwaso ama adane manso sem bi ewo afanu bi ntem pacho wasa sene dos fine valley na moke me pacho wadaroma o si kofi krom wadaroma wadaroma kofi krom ho asem eno na mo busai na pacho wadaroma ne yo asem no me dia to tumfo anim tinanka me pese me ka bibia ho ayo frise asande eyeme na me asande hene se me yeso man eno akire na to asan hene bebo diko bi wo no tumfo ka se onyi diko bi mfiri ho eno akire ne to asan hene na ba ba ya announcement of once krom wo 3 days se onyi diko bi aho diko no tumfo so onyi mfiri wo diko afiri ho ya onyi diko bi aho ebie nti mrantie na obo diko mu omo omo na afa pata pa asam no mo tonton sasa enzo na mze me de masam na tutumfo ti me de matiatra sa da utumfo be ka na metu ana obi eze metu ya sa na te oh okay na just say nana wadaroma we de wuntimi nkom bebre wa ho oh be jina asam am bubu sam ya fa ho okay na me pacho nipa omode no aba ase won na ato asase ye frɛ no omo se ye frɛ no nana baafo wadaroma onim nipa bi a ode sa ana baafo me pacho edi omo ba ye no baby me na me pacho wadaroma se wo kire mu a omo bodi kuro wo ho na
asante mewura ma mo eyi di kro ni free one ato ase ne ebe ya announcement say won pe di kro ni bi mo no ana kan ye so oboa wayi di kro na free honom na eba ne sa no a wo ye sa announcement no nipa di kro no ayesi no oda so efre ne hu di kro wo ho ana say emprempre aye ka say wa twe ne ho afiri akonwa ne so di kro no de say wanya ne hu di kro mo emom no di kro na busu panyin ono na va kuntu certain tons asesa ya je so no obodo wan safuni na o tons asesa ha nti me do to no ka se eye na nan kwanta kase eni ni fafo mo hwa se no mo nka ama to asa hina nkra na man chance to asa hina so mo nton ma to asa hina nkra ya chin de bia a nti na dia se ne ko to fu eni nti ai se o fu si di ko ni mfiri ho na nso sa amna nti na to asa hina so atwa di ko o ma na fa ko ti kwan so no mo nton sa na ma manfo sa ya abra mo nkra pipi ya no mo de force ma to fo ya sa no so adu sa ne te na me pa cho wadaro ma wo kanu okay me ba cho to so de oba ka asem no ho no ye wan de asem beto mu ni me pa cho wo so wo de kwaku apia kwaku apia na me pa cho so do asase no so bi na me pa cho wadaro ma wo se wo mo na ye kronti wo oso wo no na de ho so mo na de ho dia ene na che se ai se o mo de beto mu ni se to ase hene no etete ye no kuro wa ama o mo do so ni bi ama mo mbe to mo fudie no mo se ne sa batabra o mo kura anza sante ni nhye mo na otiti asase a obi o do so no percentage ye so de mana mo ko ma fa okay entire bi o mo yesa complain okay na mpa cha wadaro ma won kasa ye mu no wo kire mu a di kuro no de enka say wa free wasa wonya di kuro biem na emom na busu apani na waye kokotako no de wo so won tijai wo kwa ne se wo ba na wo di ne mensa mo ho no me pa cha waye wan ni de say o mu si e frɛ no abisa branche no wo no be hunu na branche yes wo de kwa kubuadu kubuadu friend the chance to answer him na abudi go and o se wa be announcement for 3 good days say odi di kro bia wa ta se ne so bia enti di kro ndi ntimi ne ho di kro na na busu apanyin na mo se friend ko kubuadu ono na fa contract se etonton sa se ke so bia kwafo no kwa ka no mo de matchofo na mo gusu ya sa so man sa asam so e do tunfo ani ke do tunfo ntimi ya me be se me kan bi na me be se ba bia sa no ka me de ka da fa en fa ka kra mfa o prana se me miura me anam dia sabna ko tumeni na miura so ka kira se nko me ka sabna kana so ko ho dia se no tete ura asam so tini nko ko amen fa ta kwa nko amen fa tini dia me wese amani ato ase hine no no wo se nkran kutu pa mo to ase no bra utu fo se mo bia nkwa ase ne so ada utu fo ka se onyi di kurun so sada no ka se mo bia nkwa ase ne so eye me fo ase hine ene to ase hine mo bia nkwa ase ne so enso so o ma fa kontri kwa etonton sa asene sama ibipie na nanu manim se o mo mrante ne se to ase hina mo ma ton port 400 e ko pie central police station so ma ton sa asene 400 abra utu voka mo bia nko no enu na nanu mo che to ase hina de pia so no ata ama nkra na ko ta asa no nti ya de ko to fu ani ena mrante no so to ase hina no e be ya na so yi di kula fro mo bia nko no mo fa kontri ase edi macho samni ada de tia sa asun ze do koi enne o ma ba pata ho mo te ho ma ba pata ho o sa panyin no enne ni dukuru no yotu na de so no enne na busa fo nyino ma ba pata ho mo te ho ajeze o ma fa macho fo boys but me no nam zo tun fo se asam do tun fo ndi men kabi because me me ko wa de ba sa ba ndi ko kura na ni e ho kura me fa me ka kura ntwem ho ana te okay nana me da se na ansa na ye bejawo ama wakono ba ne sensam ne kopie mu wo fikasiem na asante mawura e kire mu se hwe na obi ankwa asase ne so kosi se ye behwe asem na ka wie na wo de wato ho ase se bi wo de ani die ni bu ese fata mawura no to ase hene na obo di kuro no se mi gidi sensiam die no ba bi enu na meka so ba ye na ya chinde bi ase atena wa mankura ne di ti aton asase okay na okoye no wankwase bibia nkyere abusua panyin ne di kuro no opa no ne abusua no won mente kura mate ne se abusuafo no nyina akoto asen ne wa mato asen ne kura ka nkyere mu se onye mu bi wo na himfie ho
ntuma de patapa asem na de ye no masa na ta say to asahene na obo di kuro no say sabio abusuafo na opa di kuro ni film na mo fa to asahene ne hwe biem sa na akwa pepe sa pepe na akwa okay Matias yen tuma ko mo tumi na omo do tunfo akanyina no omo fa nya adwuma because committee no tunfo tie na kura nkura be ya announcement promo for 3 days say tunfo simu obi ankwa asase ne so enso ne amene o kase omo asase ne so a amanfo ya adwuma but me tunfo akande me nko is you go on you dia asase no de ma no okay okay yo nana wadaro ma wie de ye beda wase wo wada age ene obre bibia ni na kire ye so a ye besa so aba opuru na ma super okay abusuafo ni pa ene ne twetwe nkomo eye nana bedi akon ampem apia frempon wono ene fu asehene ene wa kire ne fa wonimu ede ahye yetiefo ene yahwefo yansa amra ha na ye ma Teresa onto aso emfamaye mommy said na wa no gusu awoka no to aso free o osi asase ne ye mobusu asase bibisa wo se kwaku ye wo de yin kwaku ye me ba okay enti ye na nanu nsase kasa ne mra kese ya so didi so a bepem sabre ya enne said ye kan bodu ma ji asase na atru so ne me nyina atru okay atru egu na nu ya moluba wo makotu moluba di nyina egu ama chese dan bi a wo mu si ni so sesi America be na wotwe mienu wo mu de esi dan apejasi wo aka wo modro lentil enti ya niema ya sanse ne de wo ma fe ni nyina wo mo ton no okay anti na wadaro mama memra wo so okay yo anti na okakra be ka ho se mo ne asase ne ye mo de ya aha ana kwaku buadu ne nkrof abusuafo modaro mama memra Facebook wonom ene YouTube eye Akoma 87.9 na momehwe enkoma ye die efa asase ne ho no asase no a ye ka ho asem no ehu mfonyini ne etwagu ewo wo screen ne so no enti Facebook wo behwe brabesha asase yantam pa na baafo akro no ne nkrofo omotimi atu so abanyina lagu kwaku buadu wo mo atu so abanyina agu a wo mo atoma maafo mo ye project wo so na sabi ejapade bi si ejapade bi esna ejapade bi ana abenu enya ejapade omo tu ni nyina na omaka ni nyina agu fam no entu de bra ho enya asase ketua o enya asase ketua ana ye ka ho asem no video no na da Facebook wo no Akoma 87.9 FM ana YouTube wo so Akoma 87.9 FM sa entu de bra be hwa de be hwa ni so ade bra na be hwa ni so ade se ebia yetia ne ye ka badwin se ebia ye ka ne se nana baafo okro no ebia ne ho na ye yehia na asese wo mu ade asam ne ba ekra mpo no mu nimu no na nka mbe se ye ya benim na ma ye ne na betwe ade a wo ye ne na entwa yie emfa ne kwamu susua pa sa wo ka be ante se gu fam esai ankafu ante se esai bodifo banchifo ante se wahu na wo ton ma obi giska gu botom ekwatna se didi dade ye nya ne sawo ba bia enimra bia mu eninguma bia mu enti anu na etwagu ewo Facebook wonu tuba onso betimi abehwe bi na aya comment like na share na afoforo nso enya bi hwe antina na yento aso mfiri ho na ne kese kura ne nkwaye ne ma ayi kakra de efombo me na me koko yie pa bibia me koko na me ensela ayi lasia me kwa afom te me kwa ye na emprada so ye nkwa afu te me kwa ye brada no ayi kuya na na frase efu amaye banche etwitwa kwa ya tumpo ko medwe koko ne metentere kura pe etwitwa koko so de lasia tututuma na se ayi fa na be ye adwuma se man koto obi a ti me na meto aso ko me foforo na me so me kente na me ye adwuma ti be me ye adwuma na me te kasa atene afaso ayese na me gya ye na me ba na me sakrache ada ndi asema wo mo so ma me ye adwuma me se di adwuma na mo ye enu a ya ma phone mo ti ba be di se adwuma se yi ana gugu so no mo ye eti me ho ape me ko dada no so me ye adwuma no
ti di be na wo twe koro na me ko afuom na me sa kwato man bi ti be kwato no na wo se fugu na so se ni ko se tra na sabe ma etoma kese bi e da nsa ti me kwato no ho no me ye no che ame ni san hopo no che ame no se ma na etese na me so nyame adoma ye eno wo se na wo fo ha na me se mpa che han eno wo se o se asase no me na abedi me nsam ya me behwe na matete e de obi ade ana ase wo hwan e de ama no ana me se wo firi hene oso me na me otumfo e de ade wo de bibia soso me otumfo de e bende me kora no se obi to ohini bi to na asase e de mo obi a na wo san to me de pa fofora me na me ti meje de pa koro asase ne e de ma no wo chi me gina ho ti afi wo ka che me sa han na no kra nkra ne be ye aduma no mo be ka che ne se wo ma twetwa mprofo ni ama bi so nti o ba behwe no abetua obi aka no wo chi me gina ho anti me ya na sa pa me srew me kwa kwa yima adwuma fe wo se wo ma me nya abotre na asase me tetia mo obi anya ne de na ma be wo betu me de me bo ba panyini na sika sam ne bi e be koso ma ona me ma bibi ese so na me se papa me ya akora ese kora me ne bi kofi a me wo go ho ayese aye de atutu ti nya ha ewura mu ha e da be bo me ba panyini ya me na me nkwa yima enti ne kura mu no ne ka kosi se enti me ne ka ye no e no ka che me se me fa me number e ma na me so number de me fa ma no me ya na big pen me na me se de bi na me di me phone na me sa pa me ba number enti je na eyi number ma ya ne kwa me soja e na me de number na ma no na me de me ja ho na me ba to ni pa wo kana ase mu hu na be hu no wani sa be ma no di omo de picture to so na yo no a e yo no a eti me de me ja ho e na me ba fie ti me ba fie a me we ya hwe so wo no a mesra mo san fer ma me wo no a no wo she fugu sa na wo she trouser na to mada ne sa eti me ja no ho ko e ba hu ne biem eti be na wo twe be mi sa ko eti be na wo twe be mi sa na ko fu ma fe me wura ma fu ma dua kokko so ama na aya ama me wura fu no ma me te kasa na me share da na me say adan di asama mo be wia me ne ma na say de o mo so ma me me wia o ne ma na o hu me mo bo measurement me kase be say e de kura wo no mo atu atene ko manim ho okay eti me kwa hye me kente ma me nche me kwa hye me kente na ti me fe boy ba ko wo hye eyi dia wo mo de kwa akoro no boni face asede mask no face mask na ni na twetwe ho na no eta ho na matchu bi bi ka ho na me ma be no ti me hye me ne me so na me se adan fe pillar se atene na me se me ba fo mo anya aduma ene no kwasem ni me no mo ada me de me na ba ya fe boy ne ye no se nana ma me bi okay enti mame asem ni nyina se di asem na wo ka kire nana ba afọ okoro na me ka se ne se me kwa no soja ma me no wo je me number no enti number no na me ye hunu se eye wo no ano okay aha enti me te he na de ka kire ne se eye wo sa wo no na number afọ no me no amoni din ko se wo de wo tu fo de be de sa nipa no eye wo no na aba betu ye ne ma ato agu me ene moruba na yatu ya no a waturi nyawu a wato na asase na ma wo mu sidai e wa asase ne so e wondo ene abedi se okay yo on ka che se kwa me soja ma me se e wono a afi so me de me ho so o sha ne nsa me kwa na me kwa afuom ho eno de atwen shahada ka kire no hwe ade fita na esu onim na ka kire no boni di na ka kire no me dina wa sa me tra slasi ya na ka obete ka kire no se de wo ka na ne di ade so no ensere ya ni bre na ba afọ me pa so sa woti me nkan wie ya o te won ka wotie ha e kwa mi soja ma me na me tie na me kasa no wona mbeto wo fuom ho a wo se wo yo hene wona na o tufo hene de be no ai ti ko fi kro ma asase nyina ya wo dia e so obetue ne ma agu a wato na asase na ma nkofo a ye nim ho hwe ye nya wo soma ya ne hye face ene ye de akata ye nim ne be ate asase no eti me ka kiraw me nkwa na me kwa afuom ho se me kwa afuom na se mama na ba afo magusuafo ye gusaw me mama ne ya no me da se papa eye antina na mote ne nka no no so de e na ode akogu no nti kwa ku a ode asam ne ba hanom no na busuafo mo so chefa wa asase ni mu no e na mo so tutu o manamon abepie mu e wa ha Poza Travel and Tour Company Limited si anka ncho se bra na mo enya ovisa won sensem nyina emfama wo opese wutu kwan kwa ama no ni kuro bia so won beboa ama wo akọ na omo chiri kwan enie wo mo first floor Amenase House opposite eye Matthias Junction so abe magazine Kumase asam na ye ken KJT first floor eye Babes eye shopping center Morocco adehyeman e won so omo enkrabata ni bi e wo ho frɛ Poza fo
ewo 0205 215 495 and 054 0504 256 360. Dank Herbal Complex. Dank Herbal Complex. Wamosi yankanto asebra beje abibidro mapa de yahwane hwa chese ye de afa mfidie nwanwaso mu aya ne krogen kama a wonom a ebetu onyale wanyina ase ede amawo ebiti se gonosyphilis candidiasis enne nyale wa hodo pii no afabra dank Herbal Complex for aso ye na mo entu ase ma wo ye wokuma ase pechi ye ben City Life Hybrid School no fra ye 0266 593 306 0266 593 330 and 0244 017 556 from na ekopa apomuden mapa efi omo akachi na mo nupa nso numbi na entu nyale wase emfa emmawo yankwa homa ne so hu okay yakwa okay hello okay ebusia for madaro ma yentwe yehu sima ne yemra metoa enkomo ne so ebusia for mu yeni nkomo aye Akoma 87.9 FM Healthy Child Fair Erebasono Akoma 87.9 FM any Pediatric Society of Ghana Kumasi branch and the Confanote Teaching Hospital. Ye did you maybe reba that to the day Healthy Child Fair, but I mean say I am paying near who sounds an abo fry at the 3114497. Na won say ye di nkwoba no ano ye place call no sanke ye ne nana baafo okro no bekasa number no a ye frɛ ye a wose wo koyi ska wo phone so e de ama obi no na nipa no ankasa phone ye ne dia no e wo fie no no ankasa kuta phone no mprempre na ne kasa ne de wo de kwaku Boateng no ye frɛ wanfa yet na ne aka ama no ato kwaku Boateng kro no a no kuta phone no ene nana baafo no a ene kwaku eye kwaku apia ene na busua ede wa bepie mu e wo ha ne se wo mpene toto empene no a animu ya ansa na ye free studio ha so no miensa no na wa free producer ana se number no a ye free wo a won fa no de de free wo a won fa no free si so na be yu ho ano okay yenko ne yentwa ye homra sima ye ansa na odo mu nduro na nanam no akam Dr. Akosua Aduaya obatampa nenum bo nso nya de I said near on tia pobi na mom ye hu se mofra bebrea nkasa so wo ho a on tia ponso aya na ehye ni padua ni mu eno nti ene ya yesa nyame ya ndoma 21st September 2024 ya ewo eye Prempeh Assembly Hall ye nyina ya rehia na mofra biara oya abofra mode na ba ho ya wa doctor fo ekuku da ma worba be hwe won fi yare bia eka mofra ene nia ampo wa twene mpo ma so ya no nyina ya behwe na edrubia nso a eye no ya de ama eye awofo no won ehu akwan a wo befa so e de ama mofra no ebiom eba enua nso a wodi ni ade e hu hia sabofra no behu aduan a wo hia na watumi enyim felso na wo owofo na nkasa nso no wo koma atoye me nti na me ya doma 21st September e wo Prempeh Assembly Hall share Kumasi ha ya na ye ne mofra ni nyina yemfa ayarehwe emfa emrel sanso na awofo no nso no yenya omu nya ye ne se wudu ho no ma yare ahoro bia tan so ha mpanifo no ene so benya kwanya na ya hwo na bibia etumi akonkan e de ama maka ne se wie nde na minim se nya me ya doma yarehia 21st September 2024 our Prempeh Assembly Hall. So we ye dwuma bia nso na afa mofra ho na pese wo ne yedi nkomo isa ne se mofra ba be hia na wo fonso re ba bi ndia fresh 020 911 9090 020 911 9090 ne ye ne woni nkomo na minim se ebeye emfasode ama kai na hu se Akoma 87.9 FM yesi da yenga Akoma so Akoma FM 87.9 Kumasi.
Hello, me dinde Dr. Lydia Kesuwa Jan Kesi. Me a pediatrician at Ofosuhemaa Teaching Hospital. On the 21st of September 2024, Yetosa Efre awufuo nyinaa say omfa woma embra Prempe Assembly Hall na ye healthy child. Siafo ebi ana utie ye wo de twa number ne to emprempren ya na ye ntwa ye ho ne ye kodi nkomo ne mra ye ba wa ba wo okay ye nkwa ya bobompo obi aba hello Facho fulu ke wale bokasa fu ye boso ma bonde me ba cho ye ntie wadaro me facho en funde sala wuti o elu ko fono sala wuti sala ma fonde boso odu ko na yi sa wo so to your front just go so wa to ni ready Fanebra na ye musa ne de ntie awaye sa why hello good afternoon hello yeah good afternoon oh yeah, that's papa. Namisha. Hello. 0243114497. 0243114497. Who's bet me about hello? Hello, me pacho. Good afternoon. Good afternoon. Me pacho. Wadaro ma me kase feature dear. Me pacho yentio. Me pacho. Eye kofi krom fono. Chese dia obu ye watche dia ankasa na enye asem ketua etimi na me tisa ba asem na ye me de pa eye o masas na wo left da wo fuase side ben se omu ya kame se chede asase eye omu dia o makofa langa before ayin fufuo bi so machi o ma ayin fufuo bi o ma bo bi dia so bi de King George I saw machi at the say no ensase wo omu tonton ade yi jayi langa de fo ba asase so to say wo kwa from kwa na wont me ko to wadaro ma yesama small wa ye dia ye bewu ya yensa so ya ye fu se omu tu ye ni kura fitwa bi ekurum wo anya asam ketwa yesam wadaro ma momo aye yesam ko fi krom fo ne ne ma mu ye wo krom wo no oden yesam wadaro ma momo aye pa yesam yeah that's papa 03224980035 03224980035 hello good afternoon bye ma mother say you na say ko from the man pom the say atamini na the me say no papa wo yo ha the see I the phone no na ko ko no so obi so he ko be bi mo na me bi so so bi so o so no to no be ni o ko o ti da ti bi o ti wo ni na ko ni ba che mo bi a o so ni ni o so ni ni o che me che pa e na ko ti wa ka fu ba ni so ni na che ni na yeah that's it 024311447 hello good afternoon oh when to be anyina so 024311447 hello eh 024311447 03224980035 03224980035 hello good afternoon 024311447 Peggy ma hey Akwa banso eh enya sam ketua kase hit enye yize kura Peggy to da no wa anya ne sa hadwe sa wasase hello good afternoon good afternoon me pa cho wudi ni baby akase free if you for good and be kase free asofia me pa cho yenti o pa cho I say obi ko via obi banchi bia ba ko pravi utim ko dem fiensia na se wo hinimu trafiki ko tu banchi se e katuwa didi mapa bia na mera faso banchi ko dem sensias
okovia ori machine ko tib dom bank se ya to bua tu je die nya no kwa oh ya me dalo in fact to be ya no bi ma ya say you wo it is too be ye agia wo mu kokoso agi obi ntimi also ka sa o se pedi fo ko awre no ma ko ma no pedi fo ntimi nya no re eya semo pagi to aso na yanko me se ru ananka me kwa kobo me ho dagya obi so ahemfie saa aya na ha adwene wasase sikasem ho dene etisi obi sam nanim fifire na o na dwe se oye bibi na wo de o mema wa betri so se wo de yabo di kro ya ye o den na wo ye kumba wo ba wo kwa kotu banchi egu eba be ye japade esi so na aso nipa na ono wo ye efuo no wo ye de nye ne yefunu nkwa no wo ye o abefuo de abeba screen so nya abeketo awo to ase hin mom anye saa o na to ase hin da oba ha o se minni asase fu ase hin o se minni asase nsase nyina ye mi wurade ya ene wo de amma me se menye de menhwe so ma no ye wura kura asa ye nkrata de ato so se manso ewo so entitwe ho afiri wonom na ba afo no oye hwan kwakupoku na aka oye hwan buadu kwakubo no oye hwan ena kofikito na yesi ni dikro no so oye hwan ne nyina nkamfu ato ase na de we nyina aba de bia da ne de nyina aya ne yakasa asem eye ehemfunu na ma ubahu na we atwe sika no de atwa we ubahu na we 18 we eye omo na sansem ne nyina aba mo se yanton sase na mo nton na de na mo ye no se wo nton wenye sika ntia na nka wo pe ba bi kakra be ma obi aye project a ene se okotu abefo bebre agu etwa koku agu etu banche agu na nsusu be wo fufu adi okay adabi ene obi kae no obi timi kotwa bode ba ko pese na ko wie ne je we esafata se nka ye bua ne kumfo se Ghana sa amra no o se kisa de ne de ye no ye fra so so de funu kwa ko mobi ebesi ne wada na nana baafo no a ye frɛ wo a funu ni kita wan kasa nanso odane wo dua buroni eka cha ye se wo de asoma se ko yiska wo so no na wo de phone ne koma no na besi ne ye frɛ wo a wo mfa ye de ye se ye wa ha ye wa Akoma FM ye ne kuma city mall no ebo nhwe animu wo pere bokwa bra nani kina ya na ye nka asem ni firi wo enye sa wo case wei ye besa atna so dasene ye besa atna so dasene essence ye ma wo mfa onsoa wo mati wonsoa wo men na wo bu obi krom emra wo krom ha emra e wo krom ha ya begina ma pelo ya ma no ama ne wadi sa wo mpe no kora ye beka no kore e di a kirewo era omo so ato asase no omonye very careful a omo si dan na nadwo ye wura se asase no manso wo so yesa aso okacho omo so omo ni tumi so mbeto asase na ukosi na nadwo ukosi na homachi o ukosi na nopo aya oka na se ye di asama mo ka asam no wa manhia wie ne ya se wo si ye dan kwa kan nyame anu kosi ko kan he se de wo dwuro bi abegu ye no sa de begu abronsan kwa ato agu sa na bebu abronsan kwa na wo so si na to agu glam by tena makeup ene siesie yanim kama ma ye ma ye de bet na fidie so nti wo ya ye fro ya badu nti wo kwa yie na apese siesie wani ma kuma sene ne mantamu ba bia wo bia fre tena na o mesiesie ho fre no e wo 0544 466280 0544 466280 ebusuafo ebia na wobi etwumoko bia ye ho wobi ewro ka wafo abeti obi bu kwasea na wodwene ho na wonti ase e kire wo so bunkama fa wo so wase ba bia pa bia fa kwa ye de fa bere ye yesi yetan asem yentan nipa number abetimi afre producer wo so na wode wo asem ato nanim no eye 0530 0530 507 849 0530 507 849 Mame fast da kase e ma me producers Nana Bila Kantanka Wane Spatus kwajo sa akode omo na hihye dwumadie ne kama ma me betena mu ede esomo fiti dumienu empemu ebesi no miensa brei na ye ko streaming hono ma eye beluchi na afi nana ya wo mo adaroma na mo de enko Facebook na afi Akoma TV onua TV ma munya bi ehweye enso ewo ho ebusiafo ye sori na ene hit na no wo hye eja na shot call me ametina adwam eye Akua Ofosuhemaa
Boateng wo from AWURAA meje wo so metena mu edema Beatrice Spill Gabra aka Auntie B mama baby a obi aye sinyame onka wo ho ye sori nyankropon ye adom wo china ye besan so atena se na yesomo ama bibia nso akoye sports team is up next.